Ga gona le music vandag. Re tsene re gane show. Dumelang ke Masakeng. And hello. Dumelang. Family. Yo. Wait, re shebeletswe ke Ntate Moruti. Family ya ka dumelang. Ntate Osborne. O tla bona. Yo. Let's say dick. Dumelang family. Sure. Today na ke guest mo show today ke tlo didimala ka Facebook. Hello Fifi. Hello. Fanda nna ke tlo didimala Eva o teng. Hello Eve. Eva, I'm very excited. You will never know. Last mobile next emotion eo ba botsa gore life lesson ke e motho don't judge a decision ya motho today o bo judge ka future go like o judge future ka decision ya motho today because tomorrow it might change. That's how we life. Go ka change ka nna mo tsela tla toulu. A ke wa tseba batho ba bang ba buisiwa ke atmosphere ba buisiwa ke mo di surrounding. Hello bitumela ba buisiwa ke eng, so no, don't take it personally. Ke go cloudy mao o buisiwa ke mao. Ke diemetse a re dumelang ka lapeng transformer le ausi wa Mhlaba. Wena o itse nna ke diemetse ausi wa Mhlaba skat MC ya lona Makoyo ke a tseba thank you. Rona these things ga ditse batho ba buisiwa ke maemo, not that ke something e tswang pelong. Ska ba mmone ska ba dumelang to nna ka itse ke nna ka itse nka pane ka sa e ka mogao ko rate mix mara dilo di change Ntate Moruti guys dumelang Ndetsa lang ke rata because the topic is heavy. Halala ke le hopotse gore le gona go hopotse Sara guys today Sarah. Okay. Today re tlo bua ka Mdavazo and please guys re skera lebala re hlomphene batho ba tlo kena ba tlo bua le skela bitsa la English la mo go tswa te Doc Muloi Doc le rato ntsa bua re ha ona mama ka o le mo fihle fro go tsefana o ntsa bua ene ke mo galme Doc Loi Mdavazo day aye ya re bua ka Mdavazo today guys re bua ka Mdavazo and topic ya rona go re Mdavazo o bapala role e kae, especially o frustrated jwang no o bona he topic vandag e monate ene Ntate Moruti a tla ka di brele di comment ke tla decide ke bala tsefe ke tinye ma ai sine tshware le kenetse ke ne ke re ka Facebook mo dumelang ka fela ke ne ke re topic ya today ke o topic ya fana ga ke o re Mdavazo o bapala role e kae kapa o bapetse role e kae ho wena kapa o frustrate ha kae, especially when o kopane le motho ya sa rate Mdavazo na rate Mdavazo when ka tu ona le rata Mdavazo e mong a sa rate Mdavazo nteno e tlisa frustration e kae when e mong a rata Mdavazo e mong a sa rate e tlisa frustration e kae nteo ke yona topic ya rona tsatsing e like mara ka pa daka right
So guys, ke yona topic ya today. And like aba mohlomong nna ke kwetse peke Kwetse. ke kwetse only kala jole Dr. Moloi art Kwetsepe ke expect dija facts. nna ke na le question for the expect batho ba No, not the expect. Ha o bolele hore ke expect, ha re ke kwetsepe o bolela hore ke ntho e ratang kore ha o ka thi motho ke pere. Ka language e nngwe re re motho ke pere. Ha ka re yena ke kwetsepe. Dr. Moloi mara. A re yena ke kwetsepe. Mokgotsi wa ka. Ke tshaba o pakela. a tsaya nna ke fanda topic e na le age ya no a ka So guys, ke kopa re beng ene ke a kopa ka bikokobetso bohle guys ba tlo kenang. Le se ke la bua ka SEX. Ne, we bitse Mdavazo straight hore wena Mdavazo wena wow rata Silike. o bapala role e kae le hore na O frustrate. o frustrate ha kae a kere hore re be re fihle tabeng ya hore na motho as an individual wa o rata kapa ha o rate ke mane mo tabeng ya hore ha o so o na le opposite le ntho wena o leng yona because batho ba bang ha ba tlo rata ba tlo kopana le motho a o ratang now e tlisa eng ha batho ba kopane ba le two but le rato le sa tshwana o mong a o rata o mong a sa o rate E etsa eng ho lona le babedi guys. Ke yona topic ya tsatsing ka se bolela. Re ka utlwa ka yena o so lovely. Yena o tlo re Shazas, first person to enter the show is hot. ke mokgotsi wa ka. Ke mo pela matso. Ke mokgotsi E wa sa le re bula show re na le 3 years and e tsala bona le first guest. Seleka ke ra ke mokgotsi wa ka yena. Yeah, it says a lot. Lono ka sibu. Yena ke mokgotsi wa ka yena. Seleka. A o fihla o tseno ke number 1 line. Nna ke kwetsepe nna ke tobaka. A bona ke tse. Pere ya metsi. E tlo pere ya mopheme. Ba khukula trend. O tsang thotsweng katola ke. Katola. Katola ke. Ke pere. Yoi. O ka Ai nna ke bapale nna. Ke a gama lo gama. Yoi. o gama jwang mokgotsi. Ba rata go gangwa ba tla o bolela. O ke a bona. Ho na le mo pedi ngame ke ba rata mpela. Ngame. Mokgotsi ka mo tso matinya tse ha o mokgamisa mannete. Wena motla ka re ngame. Ba teng. Ngame. Ya hona le batho ba jwang. Ngame wena o wena Silike ntho tse so o tlo bala puana Cool. E sa le ke sula falla. Ke ha ne ke utlwa topic ke ya ba letsatsi la ka le senyehile. o mkhono Naomi o batla go beka thoko o sile dipadi kwa. Ka lena ka dumela. Tsena go batla go ye gona ba pelo tse thata ko pele. Botsa Dr. Moloi. Okay. Hore ho jwang Go kopana ntate like go utlwile he gore o wela kae na go jwang go kopana le motho a opposite le wena a sa tsabeleng. E go re ne se go fa level e claro o tsebe gore nna ha ona motho o monna ka ba nthaka ka mona. Okay. I'm the worst of the worst. Jesus. Nna mo tla dia tlang go nna a tla sila tla mmele fitonta do seng jwalo a ikhono tla tswa sepetlele. Yo. MP. Dr. Moloi. Jwale ha o kopane le ausi a sa ithabeleng. Ya molele. Simple. Doc Mar Doc a kunjetse. Batho ba ke nngwa kopana le bona ne e be le re mohlomong yena rati Mdavazo ene wena wa o thabela
e etsa eng ho wena as a man as Dr. Moloi not as monna wa tsa mogotsi wa ka go bolelle bothata ka gore nna ke ngaka matsetsela ke phaumanyetsa go fitla dinthong tsa modirabaso so ke tseba go pressa di-button tsa mosadi computer nngwe le nngwe ga o na e nhlolang I'm a programmer le ha o ka thi o e hloile o tla bo o e rate and ke systematic ke procedural I'm very surgical jwale mohlomong le kana la re ke ipaka mara le jwale ke ipaka now mohlomong ke tla kena hape ha o fitile banana ba ileng gore ka nete ba robetse ka leqeba mara nna ha o soka ho ba le mosadi ya fetang pelaka a ba fila gore o ntse a sa rate modatsa go le ha qadile a o rale because ba tla tloa ba tshwa nna ba tseba ke rate ba bangata go kopane le bona mara o qetela re nna o nratisitse modabatso ka lebaka la hobane I understand the female erogenous anatomy mosadi ke mo bala jalo ka bukana ana mosadi a ka nhlolang la o ka thubwana so mohlomong ke tatama ke thule hanyane ho kene bana ba imelwang ke tlatla afa but now potso ya ka he before o tswa re tlo dumella ba bang ba kene ke hore ho ya ka wena Doc Moloi wena ka letsatsi o ka thabela ka ka khotsofala ho ya ha kae right ba bona potso eo e ya ka hore na tshehadi e o e tshwereng ke ya mofuta mang mare nna at my peak performance ke a tseba hore bosiu bo bole bong ke ha raro kapo ha 4 bosiu bo bole bong ho iwane ba tlo re ke le shano ke a tseba jwa neng ka re ba tseba ba ntse ba mo ke ko fo yena mo khotsa ke ko le rata re ke one night prayer mo jwale o tla no re jo mewe e sa iketse ngwane twa ke tsetsa me ka eviti number e go ba le tsona ke a di tseba ke re le me khahlelo kaofela ke before the night care ba bona period ele a feta o khanolla just before ho kenwa borokong ke intro eo qadua ka yona pele and then ke yona e tshwarisang boroko ke yona Jehova motsamaisi ngwana hao ya tsepela ke tsietsi le motseleng mo ke tsamayang ke a o tataisa ngwana ko palamisa maqhubu go seka ka diatla ai khele ke mosotho mpela ha rampa bosiu wa tseba doc a re bue nnete go na le nako e la hore boroko bo fele ka ntlha tse tharo boroko bo ka fediswa ke hore mohlomong bo iphella fela o tle bo fela nako nngwe ke ro tshwere ke moroto batla ya toilet nako nngwe o fediswe ke disturbances nako nngwe ke TV ile one ka bona le mogwathatsanyana ha ke gutla mo ke tswa sheba re ka tsene mathaetla kae ka gutla ha dikhokele o Jehova Saibinela doctor Ona mandla and how we were to don't you can sleep, there's no problem. Now ke a bobedi ora le wena una toba ai khalele martini ba tla robala ke na o tsekisa bogoko ba ngwana morena robala ya boraro ke ena o tshwenge thahamiso e ratweng ke basadi kaofela morning glory hallelujah ke kopantsha motho le Jehova eo o tla kgetha o bitsa mmupi wa hao pele ka bo bitsa nna pele mara re fola live nna le Jehova ha o ka ta thapelo fela ke hoe o dula mangweleng ho modimo wa feta go dula mangweleng ho nna
mama se le tla qetella Moloi khotse. Yo ebile o ena le madi. Shoa. Guys, can I hear utlwe ngore lona the experience tsa lona ke dife? Go jwang o phela le motho e wena ya sa e rateng wena o e rata. Ile and then ya o qetela doctor ya o qetela ke ena ya ka morating ene ka tsa ba qeta o tlisetsa kofi kofi ya bethe ngwana tuwe o bua ngata hona le kofi e tliswang betheng e tsosang ha o qeta o eno o re kotjo la tseba mo hona le moment e le hore le thole le ska tseba plan e hore le sote TV kapo le ba le buka le yona eo ke ya bo 4 that's why ke di balang di le 4 ke a di tseba ke tsa bo sing fela tse kore ha ihle o la tsaya hantle ihle o nhlatswa qati kore go wetse jalo ka ngwana go change lane half ops Moloi. Dr. Moloi. then go be le 4 ya motshia Yo hase. ba bona nna ha o batla go ba safe seleke o ska dula le nna ka tlong o sena ntho e o etsang o po ba re ya o mosebetsing kapo o ye society kapo o etse mare wa dula still Yo ke tlo kuketsa jalo ka lelala ene ke bane ke be khokhumana ha ke tswa khokhung ke odimawa ha ke tswa wena ke ya khokhung fela jwa Kuketsa ke ntho ko. Hona le potse ke batla ho botsa mare mare tlo re botsa ke re ke bele ke Mudavasi. nna go fentho ka o fe ena o tsebe hanga thola metsi a ne a bodilanyana a ne ka nitsa ka khokhu ka re ice ha eno ke nae o tlhono fonela batswadi ba tsedi Okay. Diana ke go botsa Dr. Moloi. Go utlwile o di badile ngwaneso ntate mo go tiro o ya ha kae. Ele ke long kapa o fela mo bo ma 2 minutes. nna ke mokoka ke matha marathon ha ke na la ntshwege O di ma di round tseo tse o tso di badile o ya nako e telele. ka o tamolla ngwana Yo. Yo bigya banda ka. ka o tamolla Sure. Na tsama o bua. Mary, is there anything oka emang proudly ka yona hore nna this thing it's one unique thing e ke tseba hore I ka yetsa kana kwa Mudavasi? nna ha hona mosadi ya ka tswang tlasa ka a sa khane hayo Okay. qetile No, when that's your unique thing. Ha ona motho a ke tsawe ka tsele o bileng kae. Ha ona motho a ka tswang ka tlasa hao. Mara mona re tlo sona re bue le Sesothunyana guys hore bo batho bana ba japa. tamile qhale oli tamile mo tloang teng ho sa le moro wa oli fatso bonala hore ho le metho e phela motho What's wrong? o tla utlwa fela ka mme a tlinang ho complain ha moruti qetile Yo. Guys, can I hear le ke le rjwetse? Kore ke kwatile hore ke sile di braille tsa ka ka bikgona go bona di comment. So ke bohloko. Tsile. Haslek. Guys, ke go bale tsene le rjwetse hore when o phela le motho wena o rata Mudavasi kapa ena o rata Wena o sa o rata. wena o sa o rate e etsa eng theno
e frustrate ho ka kang kapa e etsa eng la ka bua experience ya even if in le lenyalo la ho la pele kapa relationship ya ho ya pele live in le ntho ya khale like ba ke ntho ya khale because but remember guys mona re a thusana mona life yena re a thusana hore batho ba bang ba tla ba utlwa dintho tsena di khosa eng batho ba bang ba sa rate mdavaso ba tsebore o khosa eng ntho ya so rate mdavaso o khosa eng o motho ya o ratang and then ke batla re ya sa o rateng o frustrate ya o ratang jwa nako nngwe ya o ratang o frustrate ya sa o rateng jwa wa bona so ke na guys le wena o jetse hore experience ya hao why le manyolo e vandag Hi mama Azra why le manyolo e vandag tsena body lash that's why ke qadile ro for mare nna ke bona nna o kana na ke na le thokolosi nna ke nna so tswana ana ke rata mlo le nna ke rata ke la ke rata namba bozo ba thomodimo ko rata re be ke na no ka ba ba loile hona le motho ya nkileng penti o njiste yona ke na lona na ka ba dijiste bluma mo la mo taisi a ba nje au phama o tlo ya thola motho a ba o sheba re se bona le thokolosi ai le nna ke rata le nna ke la le pila mdavaso hleba ai kon ke mamotho la ke wa bone le hantle Mati bude Mati salisa bana Mati tlisa ngwana Mati naka neti guys le nna ke wala ho mogotsi wa ka mona sefapana ai kannet ai na yo ha now ntso luwa waluwa mari wena what is that one unique thing akere Dr. Molowitse na haona ya tlang ho bosna bo moronya wena one unique thing o kare na ke jalo ka ku rat ka tseba hore ke ya pele ke passionate ke tsa mdavaso go etsa ka passion go ka pele nje a ke davaze a ke etsa mdavaso yo baba wa ismailela o tla tsama ke tse shule mmele o ke ne ke nana ya o tla tsama o tla ba ke tse ke nana ya pele nje a ke motho ya moferefere le nna I relax a ke tsa mdavaso a ke motho wa WW Smackdown a ke motho wa WW kapa di racing car collect and second reveal no I take my time and then I communicate and say kidavaza ke a bua ke ne ke utlwe wetsana le nna he o tshwantse metsi a phalla a theowe e go so tshwantse dikhalane then hape o tshwantse le waterfall motho wa waterfall tshwantse waterfall le re re shwa the pipe of the municipality na now akere batho ba bang ha ba tsebe ka taba ya waterfall hona le basadi ba sa tsebeng hore waterfall it's a good ga tsari bua ka waterfall re bua ka speed la bona mo sure of the municipality of the hospital la ba ka kopa andi ya sebetsa ba ke rose plastic ena e ntsha o e tlosi ka kamoreng ka mo okay ke beile for matlakala for matlakala for botlasa ke re tso fitse botlasa ona e tlosa bona la sebetsa la tlosa plastic a tlose plastic hang ene plastic e tse go puta ke ne ke kwata
ke ne ke re now because a ke re batho ba bangata ba bomme ha bana ntho tsebo ka taba ya waterfall hape ona le batho bao di ntho tsa bona di leng clean haholo jwale wa bona motho a le clean haholo ntho a e le clean haholo and jwale mono wa shuwa mo o le butlini bo bapala go haholo because o a sharpa o then tento o ye ka sa ye ka le go tlisa ba man o just talk it ba ntho tse kgolo tse a ke re batla o thusa go batho ba se ba ntho tse kgolo o se ke ntse ke na o halalela no ntate le ka go tla mo kwetse mahlo o shipa tla ke re a ke re no ke try hore nna ke monana as a host santse ke tso go batho ba shebileng di viewers tsaka ke o se wa Mhlaba ba understand kapa ke reng bana ba me a ke re ke limit halfway le ke tswang tse kgolo and I ke tsebe next ke tsosa fela le ke re topic e re itse re a tsentse ke rata ke kopa o butsimere kapa ke o butimere o request because Ariane ne o busi tsimere are nna ha ke o rate Mdabaso o tla bona ntate wa haka a kwatia sampuisi ka tlung a ke kopa request ke kopa request hle ke kopa request ya uswaka re a kopa hle hi guys be ba go thuse hle ka o bala dintho di comment so that to thuse le ke because le ka se kgone ba a ke re batho ba ba tlo comment ke kopa atumele fela tlo kgone thusa seleke okay o check the comment so that the comment is of something with attention to this lake okay all right but so fanix abonina abutsi miri ke kopa wena he o yetse hle o request because wena o itshwere hantle mo re ratang teng hore wena ha o rati now ntate wa ka tlunyena wa e ratene o dula a o kwatetse ka tlu so now can you please request o share le rona re be re utlo re na because ka tsela batho ba sa o rateng le ho ikudisa wa ikudiswa mo o ikudiswa bana be seng le tsamata chemistry e jwale ne ke le go tsela ka ntse ke tsa di show a ke rata mo go tiketsa di event tsa di ntho ra bua di event tsaka na ka o rata okay Mapulele can you please wena request guys topic ya today ire ho jwang o phela le motho ka tlong ya rata Mdabaso wena o sa o rata kapa wena o rata o bo phela le motho a sa o rate e etsa into you o etsa lang le shebele ka le Facebook yes and then Mapulele ene are nna ka o rata but ke tunwa ke di moods tsa my man now ke kopa wena go re le tshwere hantle mo re batlang teng hle ke kopa request anda ga wa le scarcity mama Israel o kai a tle monyadiwa ke tla le mema di showing tsaka ke tla le mema ke tlo etsa engwe very soon very soon showing tsaka ba showing tsa rona showing tsa ele ya ka ya kuthukuthuku a ke re ke datse ba ne ba re tjojo ntate bo mama Israel ba kai bona tla a tsheya guys taba today be mana fanda nuna le wena go o tswa mothong o jwalo ke kopa o yetse nuna can you please wena o request because ore nuna are yo we ke tswa mothong a jwalo o dumellana le mama Pula gore ba e rata batho ba bone ba di mutsi ba tenwa ke batho ba di mutsi jwa ba di mutsi batho ba lona ba e rate ba litima go tshong exactly are ke single no ha ke batle mix ile ba mutima o ingadi bokamoso are ya tina ntho yo is turning me off because I live it shame ntate aba mpalihe
ka ya a tla request le so re taba tse monate ho re Ka sa ke tsere go ngola le request e re bueng. ayo ahle a re sa bala di comment requesta yo a re tlo bua re le ba ana ntshonyana yo fela ya ka nna request Makaveli. ya kwatisa ntho ya ho timana ene since ntabu Kena Makaveli, kena. Request a coffee. senta requesta sa re balega request ha guys Mo cherry. yo katile magwala je yo ha ke na manzi ai batho nuna ga can't request bana ba te ikise e ya ka go lo etsa number 2 Yeah, hle. re batla taba tse ye banna taba e kana Wena se ke go tlo sherela. Wena o etsalang le tlakure la. nna ke sona Le nna le ke tla le sherela. nna ke sona le momamedi a mametseng radio a senang airtime ya phone A sa gone tsa mabitla. a sa gone tsa maikutlo Sinta, Dumelang. tele guy. Ha monate le kae family ya ka? a mna dileke sani askise usinta sani requesta because ora wa irata marauna mukoka requesta Haona mokoka. Dr November go fa di tip tsa mukoka uguti hampe uguti Sa ke ro era ta marama mpoka. sani kena sani kena Sinta, Family. wa e thabela ka bo e thabile. Ka bo kila phela le motho a sa e thabela. Thabela. Nna ke a e thabela ma ke na le dinako tsa ka. Difi. Ke na le dinako tsa ka ho bua nnete fela. okay Ene jwale mohlang ke fumane nako eo ya ka eo. Waterfall of the hose pipe. yes ya etsahala Waterfall of the hose pipe. Ha bohloko o swaka. It's not the pipe from the soir. Yes, over the schwa. The hose pipe. Hey guys, that water pipe from the soir. Yo, wanda ta listening to you. ke kopa botsa Ke a e thabela ne le ntate lena wa e thabela like o ke la bona ene ke rela ga rutana ke gare le batho o ne le di moments tse neng a na le hore a yena ha le ready a ba batla ho itahlela fela ke re no ways my dear ke re starta mona re tla tjena because o se re makanna jole ha re qadile mo the hose pipe of the shwa wa shewa se le re shiftela fatshe ke betha ka go ba metsi di kobo ke tla di kobo mehla le mehla ke re nix Mamela, linge plastic e ntse ya matlakala le ana. Be le be ya thawele. good idea mo go Ya linga plastic ya matlakala. Me wa ka tlung ka me ya sebetsa ka tlung wa tsmaro. Ona plastic ya matlakala sa tshwarala ngwe. e puta putla buta botlaza ba ka mrega ba tshalitse yona ga e rata sepapa le le nna ke inela le dinako tsa ka ba di mohlanke ke le moyeng on wa teng hantante Ba jalo ntse ka nako e wena o tlong se moyeng wa teng. Ho etsa lang ka monna wa hao, o etsa jwang ka yena? ba tsanda teng go di kubla le nako tse ding ke be ke mutlele bohloko ke la bona o tla bontse ikisa kwa ka tlo so ena se motho a buang ha se motho a buang ke betse ke itshebedisa hare jole monna ke re ma ke re ke busy ke tlhatswa washini ke tsa eng ke la bona ke tla ka di excuse tse di tse snankele di lame excuse Jala ba file jwang ba etsa jwang ha le qeteletse le sa etsa. ha re qetetse re sa etsa o tlo thola ke motho a sa buing wa thola then ka mora bo matsatsi o tla ngopotsa be go magwa tsa sa le o ntse ke emme motho wa modimo a sa le kere ba he ka nako yo o fumane go checka nnete gore ke kgone go lena ke mo kgotsofatsa right ka ke nka ke bella kwana ke re tlo he ha re ye motho wa ka and then Jale le etsa bo ha kae ka letsatsi beke. maybe nka re bo bekeng ha ke bala ka o fela bo bekeng ke kgona ga tsamaya bo bekeng ka bo ma 10 A wa se beke ntelle. Wa se beke ntelle. bekeng e nang le matsatsi a 7 letsa bo di
Yes. Second. Yes. Oh, matsatsi a 7. Yes. Matsatsi a 7 letsa tse 10. 10. Oh, go Bishop Mloki, 2 days enough. Linda. Lwena ke 2 days. A le 10 I little today. Linda, I want to see them go to the night. 10. 7 days. Yeah. But jwale ke kopa ho botsa o marjwa Socials. marwena wena o so hlalositse re monna wa a tse bo bua ne Se motho a buang. Yena ha se motho a buang. That's why le nna ka nako tse ding be ke mo filela ke rata motho o sa le ke mo emisa. A go nke ke tsetela ke nke step le nna. okay Sa go ke mo atumetse. Wow. okay marwena le a re so tla wa tse ke tseba o emise motho hai Le bohloko go bolela ntate November. That's why ke I feel a pain ya hae. Ke I feel but nako tse ding be ke bone ka re timing ya ke yona e seng hantle. ba jwale a etse jwang sona nka wena ke botsa mara re tle Eva Okay, family. mo go ska ba tsamaya botsa nna ke Hello, Eve. Let's handle le qala ka nna before ke disconnect. Yes. ke a mo tseba ke tla mmona requestile Sale, nna ke mo tseba. Ke nkile chance fela ke re ya gore ke zabe ka shape maybe. Ai, o na ntse tsa tšhintšha mara ha ke mo. Yes. Rona nna motho a moholo ke utlwile. Nna motho a moholo. Nna agadi. hai Agadi utlwile. Seo, nka re ke sa show ke me ka mount. Sho. Ke a gotsa o so lovely. It's around. e tsarang Dumelang. Ke tsa ke tsa. Nka se le right, nka ga le right. Re tloa ke excitement. Ke a le bona, ai. Okay, hey, wena Miskat, wena he o motho o ratang kapa sa o rating and then experience ya hao ke eng? Jo. Ai, nna bo re ntse maobane, ai bang frustrate hampe. Ba bo mothata re ke re ntse maobane. O tla wena ba o rata. Re ntse maobane, re bua ka ntaka sheba, ai nna ke utlwisisa ntse. ba sakhanda Ene rabishi ke tsela tse spontaneous. Shaka Zulu raba Hello. Ai ke tsela tse spontaneous. Nna bile ke lo la ka e tare wa bona ke nkara ke ha ke be teng. During the deed. Nkare o kila bona nthago ntse o nagana o re maobane o entseng. Ke lo le ka re ya latlhea because ke gore ke etsa eng kapa eng. You lose yourself. Thongolo ngwe ke wa bona nje. Mothagoza wa tlama o etse ka kelelo le ka go ntse o nana dikoloto o tlo tena o sa fitlhe mo tlamelo o fitlhele teng. Sure. Wa bo o tlo tena ntse o inagana gore eng jwang okay o etsa thongolo ngwe le ka hohle wa bona o etsa bo letsatsing mohlomong wena Motavazo o ka thabela o motho ya balang gore o entse ha kae ka letsatsi ha o tla ke tso ke re ntho re etse maobane ka pe o seng re batla ntho no tjena wa ntse o bua ka ntho tsa seng o ba se really no wa tlamehile o etse jalo ena le kala lot man tlamehile a nna ke tsebe man wa o tsona hana dintho like e ba mono because o tlo qetella o se present ke o maru qetella o nagana ga nna se ka suna mono why se ka suna mo why run but wa tsa ke respect I do ka to ba tsela ke ba everyday lo le ke re fela ga ke re Motavazo o batla your mind must be off e ka ra batho ba nagana batho ba rata gore no batho ba ba tsuba in ke re hona batho ba sa tsubile but just that ba yetsa ka passion motho ba not ba switcha kelelo off o sa nagane ka next o nagana ka ntho e etsang fela. Exactly. That's when o tlo kgona go be spontaneous. O etse eng kapa eng ka nako eo. O tla bona o tla shapa ke ditlhong se o fitile gore ke nna ba nna se ke etsang jwale.
It's a pity, you enjoy. Give more hair, what the host type of shwa. This one on a moon because it's only present. Yeah. Eh. Yeah, because now when only sober, I think the shwadinale some sort of humiliation. Exactly, yes. Now, Ogaditiba, you would not allow yourself to be free and relax. Yes. As long as we etakelelo e mo. And not like a macalam piggy. If the Lexas blow it yet, and I can Google like, oh, you were ringing. Like, it's como. Well, they can't exactly get why you, hey. If we saw that we are tablet's we can how come ready. Sure. Dr. Mloya Chongo, get along, Lemutana Sairati. Uto keta la irati le ka baka la o ka tsela o etsang ka yona because o to mo ratisa le ntwana na o ga irati ka tsela le etsang ka yona. But really in etsang hore ba bang batho ba sukole hore a ba qeteletse sa ratile. What when I can like because hona le batho ba try go ratisa batho ba bang yona mara o etsala eng hore motho a qeteletse a sa fitli staging se. A tshena ke dana ha ile jwalo ke ha motho no a ke tse asa utlu ka go wetsalang cause qetelong nna a ke se kopane le motho okay la o mona motho ne la sa tsho hona le ba sa tsho o mona re yona nka ga but he qetelong o tlo qetela sa ga ene ke sa tsebo re ke tshele nna it's because ke tsela e le ntseng ka yona ka o montshitseng o re wetsuwa jwang ka yona na I think ke lerato. Hey. I think it's the love that you have for the person. Yes. How o sa rate motho o tlo utlwa le go suna hampe but how mo rata ke bua nnete how mo rata o tlo mo thusa o tlo etsa nka ditse ba bang ba re ke qetetse ke se ke rata you know why because ona rata motho nana a etsang modabazo le yena. Exactly. Now that is why ho bang easy for yene to come to the stage ya go rata modabazo because o yetsa le motho a o rata anything o yetsang le motho o mo ratang o mo feeling it becomes easy. Exactly. Yes. Now ke nahana hore batho ba sokola to adjust to lose themselves because ba dutse le batho ba ba sa ba rateng because o ha dire shwapo magona le mayetsa when it was iwe a bona wena ha dire ntho pula tsa mahlohonolo hona le mo dinang hey let me do ability. Yo guys, yeah, no, thank you so much, Nta Maranta. I think you need to fix that on a serious note. What's about because ne ke botsa motho ke re lona basadi ka nako yeo le batlang o fila eng ka nako yeo lona basadi ka nako yeo e batlang e ka roka e thola and how sa ithole o ba miserable how be right now what about this person e reng yena mohlanga e batlang jalo e bile re wena you are not ready for one because ntwana Dr. Mloya buileng ka bona ke nnete sometimes runa bontate na go ngare ba tlo re leetse nix na ba tse di re ba tlo re leetse nix ka na ithobala wa ishebela kwana ba etsang as long now ka ntumela re ke tse tsaka because bua net ba bang ba lona le gutila le sa etse nix ba bang ba lona hona batho ba gutila sa etse nix kore like about mosher of the tombstone of the funeral parlor so langa we itse fela ena ke go itse e tla ka dikwana tsohle tsa lefatshe lona e tla go dikwana gore na o sebetsudi ya gore na o sebela kae o nyolla lotu ya gore na o sebetse kwa jole is kicking it's making the dish satellite it's connecting right the Bluetooth connects right. No, something like this. No, something like this. No, something like this because one net runa ba nna ba frustrated ke tse ba ka
ke ba very frustrated ene bohloko o thola hore o ntimme jwale bile o robetse pelaka ha jwale bohloko yo Dimana jwang maka bathong go betsi pela motho mo ratang le tsela le ha o e batla nna believe Ga se ntho tsa bosiu mo se ba ntho tsa bo motshiare ke le bo busy wa kre wa ya fela o monna a kre gona ya papatso o tlwela ntho ntse yetsa o fitse mosebetsi fela go tlotlo tswela pele ka mosebetsi le tsela ya o e batla ha o e batla tamelo be le tsela o tsebang go ithola ka yona motho a ke re wa motseba mmele wa hae there's no way o ka go batla wena o sa ithole jwang a le mo because o na le tsela ya tlo mo botobetsa ka yona wa tseba hore ha nka mothetsa mo ai ha ona mhlanga a ke ithutile family ke tlo e lokisa phoso ye ha lokise morato wa ka thank you so much fixa tsa tsona le tatsi lona lena ya ma go sa tswa pele show life nya rona a sa ga yo lokisa ba sa tsamaya yo lokisa kapa wa tsotla khutla ke ba tse papatso ke se no there is something if I builene ke na ntate moruti o sontse ke kopa o thuse batho ba bangata ka yona o re thuse ka yona go bohlokwa nna go tseba your partner le go tseba which button to press ne ke e bapala role e kae because now hona le batho ba dutse mona ha tsebe hore for hore ntate wa ka a bohle ka pele ke tshwanetse ke etseng for motho wa ka a e batle because I kere I see every time mo e le motho wa ntate a batla now for hore ke mo gadise hore a e batle ke tshwanetse ke etsa batho ba bang ha ba di tsebe ntho tse o ka re thusa yena le hore na le ba motlotlo kapa ya letina ntho ya hore e batle ke rona bomme hai una twa motho wa o batla motho o le na o batle bomme mamela ntore motho wa hao a initiate mdava yes yo bapala karolo e kgolo ha e bapala role e tshosang especially when ile mosadi ya initiate ngore baby ke khaletse roto ndavasi ke khaletse mdavasi ka pai e bapala role e tshosang e mong kana go tsedi ga o tshwarise fela re baby tshwara fela o tlore o sona le grave nya ona le mohlapela ka re doctor wa re neng o ko montshe fela a ko mphunyele gopo lena fela ko re like o ko wa bona fela ka ba itsmakele yona a ka tlo shave mohlomong ka go wa mona ai kolomakele o matametse fela ba di le jareta jare ya hai o re fela tsetlo ha ke fihlelle mane go fola no but ke nana tse ding re tlatla re thusana ka tsona ntho tsena tse o se la via bua ka tsona hore iteke hore ntate a sesole sa se theowe le etsa jwang ne and ke ntse ke di rutile ka tsona ka like Frida ga ba kita di tasha today wa bona because it's very important very important because if o ka tseba on sa sesole sa monna wa hao kapa sa partnera ya hao o ka gona o mo fala o kgathetse o ka gona o mo fala o kgathetse marobotsi ba rotloetsa ra qete ka speed wena o tlo meetsa a qete ka speed o tlo gona o mo fala ha kgathetse ba ta qetile bo yetsa ka wena or a qete ka speed le rona re le bontate it's very important to tseba hore which corner yo tseba hore ha ke fihlile o tlo qeta no motho because wa bona di button tse di le thusa hore ha le kgathetse le fokotsa nako wa tseba re le tlo nka nako nyane ne la discuss le gona discuss or baby re nka distance ka pa re nka shortcut nako tse di la discuss ke ya ka kapa ke ya haona le yone is very important to botse motho baby ke ya ka kapa ke ya now if ile ya ka ke a tseba hore ke batla fela ha ke batle ha o ka re ke ya hao o tsontso mpela hore wena o kgathetse wa utlwa wena sinta wa bona wa bona na re discuss ke prefer ntwe no re discuss le motho ke motho ke ya hao kapa ke ya ka ha ka re ke ya hao a re ke ya ka sense ke tseba hore o kgathetse ne sense ke tseba hore o kgathetse now mono teng se ke etsetsa nna ene ha ke tlo nka nako e telele because
ke etsetsa nna ene ka nako tse ding a ke re rona ntho e re e batlang ko re fela re etse jwang sesole sa rona se tse re tsebo go galeya wa bona rona ka nako tse ding ya no Thato o kgona ho requesta Okay. Are moruti o bua ka nna ke robala le yona mara ke thole next jere ke ICU no ene ka re Thato ke motho wa ntate wa kgona ho requesta Thato requesta and le mamo but mamo a itse ha khone ho requesta because o next to partner ya hae a re jo tlala e kileng ho yona ntate o bushula kapa o bushodu. Okay, ke kopa ho tsaye ke fe ba bang chance ke A sa tswa. Doctor Ke kgotlile jwa. I am back. Okay. Jwale nna ke nagana gore batho ba modimo a re tlwele bona batho ba shai jwang kore ka re ntho ena ha ba etse kore ke shebile gore mona ke aga le khotla la baloi batho ba ipatile ba nyamela ke ntle batho ba modimo ana ba nyamela Ba nyametse. ba thutse ba itse tu ene boloi bo ke bona ba ba boetsang le ka matlong a bona ha ba boetse fela mona mafaratlhatlheng ke ka matlong ba etsa this very simple nonsense ya hore motho a etse ka reng modabazo ke boshodu ntho ya re mosadi tima le bone ke je ha e khona batho ba modimo Thato ga khone ho requesta ona le partner ona na partner ya itwa kwata. guys topic ya ana kwa di ke go ga mo petse ka di skempe amo ka di skempe guys today topic e re when o phela le motho ya sa rate mdabazo na o rata e etsa eng ho lona ntho eo when le phela le babedi e mong a o rata kapa e mong a sa o rate e etsa eng ho lona le babedi ke topic ya rona tsatsina ka shukulena ya le qabanya e etsa eng ya le kwatisa kapa le shapo lona mamore He makes me see myself as if I am sick because I love it too much. Mamo, can you please request Claire? asas what's about Dr. Moloi Yo. le utla go bona ore mamore He makes me see myself as if I'm sick because I love it too much. ai ona le batho ba ganelang di partner tsa bona bofebeng guys A go pelaka. Mamo she's listening to the show ka di headset. Now partner how now I can see request. guys ona le batho ba pushetsang di partner tsa bona bofebeng mosadi e mong le e mong le monna o mong le o mong a sokodisang ka mdabaso re na le train ko re shebe train Jonna. mosadi o mong le o mong le monna o mong le o mong o sa batleng ka mdabaso o nka monna hae kapa mosadi a mmeng three a ba re ke mang ya batlang ke mang ya batlang ke ba batlang monna ke ba batlang monna ke ba batlang monna haeba ke monna haeba ke mosadi monna sa rate mdabaso o nka mosadi wa yona ya monna ke mang ya batlang ke mang ya batlang ke batlang ke mang ya batlang ba papala ka bana go jotsa nnete o ntate modimo a tseba I'm telling you ke mang ene ke bua ka bona ka la bohlano ke la ke tseba ba tlang manyalo ona la bohlano ngwe ya le ke Freda gane ke re le ba tlang manyalo. That is so true Mnuti because what's about khotsofetse ka tlung nka go kwala le mahlo but ha o se shapo o tsa mo gala le ntho sa galleng because o utlwa o right Go bua nnete Sure. ha o le right ka tlung ha o bone nix ha o bone nix
Batho ba Modimo ha ona ba requesta qala bona le bo Machiavelli le bo Mama Azra le bo Mama Azra le bo Nuna Cherientle Munyadua kenang Baba lei. na qala bona ntwetse A ke re bueng yena na ya bazalwane ya hore Dr. Moloi. Mama Ezra. Mamu Ari story sa Mamu but I think it was his ore It's about Dr. Moloi. Dr. Moloi go bolela ditaba tsa rona hana nako ya rona. so Mama Azra wena kae ho ba tshaba ba sa rate ka ba ratang Nna ke mo dimedleleng but one thing e ke tsebang kan eo ke funeral parlor. Yeso. Oh, Yeso. Ufredi Ke mo Tsoman. Es nang sekodi ya se. No, I'm lazy. Ke lazy silly kene. Mare, ona le ntho e ke tsebang hore ke good ka yona. what is that A ke re o ka se be perfect ka ntho engwe le engwe le mo motavazo. Wa bona na ke good ka o bula ngwana ko hae ke a bula. Wa bona o nka loto le sa kwa. Yeah. O ka o shebisa kwa. O nketsa lehe. O mphetola ka tsela o batla. Mare ya hore nna ke tlo performa. yo o ba le ba khibang I like it performa. Mathateng. E ka re mo palame pere ya skak. I like it yes. It's I ali khibi La ke shabela go dimo wetsa ntsetsa ha o nka lotola ka o lisa kwa ke a dumela ha o lisa kwa ke a dumela mare ya hore nna ke tla be ke tsa di shaka boom boom motho a khathetse o etsa jwang he wena ne se o khathetse because o tla sebetsa wena Mama Ezra ke a bula ya etsa ntho ya jwang a khathetse ke mo sa ke hane na we mara if Mama Ezra Mama Azra Mama Azra ke tlo bontsha ke tlo bolella ke re baby and o tlo bona ka mahlo a ka hore a tšhintšhile gore wa e batla mare o ke mmabotswa ha tlo etsa di-women on top o e batla fela gore jole wena o e batla haka Mama Azra wena o e batla bo hakae ka letsatsi ka beke a ke motho o countang a ke rate o count oh wow it doesn't matter as long as the feeling is there ke tshwanetse ke etse ke a etsa a ke motho o countang because it's a feeling that comes mo ile gore o batla motho wa hao o batla le connect so I don't count a ke na bothata le nna la ke galetse ke tla o etsetsa fela WhatsApp ke re baby ke kopa o bona man ke a tshisa o tla mpona le mo mahlo a ka tšhintšhile batho kile ba kopana le motho yo wena mohlomong sa kapa mohlomong kile kopana le challenge ya gore o kopana le motho yo a neng a sa rate wena o e rata kapa ena a sa e rate wena o e rata nna ke re ke mo dimedleleng mare ex ya ka yo e ne e rata mare ka o ne ke funeral parlor ne ke sena stress Mama Ezra wa. ene yaanong o tseba o butse o le ex ya ka a ke bashimane ba 50 years ke bashimane ba 50 years sele ke ba ratang ho ba bana so o na batla mpontsha performance ya hae hore e massive so ke sena stress ke moghutswane o motelle ko rona o na ntshwara jwalo ka kokonyana bona o pamisa kokonyana ntho e nyane fela o e lahlela kwa o e ntsha o isa kwa o na nketsa jwa so ke ne ke sena bothata because ha bone gore o so ke funeral parlor
I see the women on top. Oh, do the fashion. Oh, khathetse a le monyane. Mama I Zra. enjoy. I can rata e monate. Mama Zra the wese the wena. I wes. E rata e monate. Ha ona ntho e monate jwalo ka eo. I describe it. Butepele ka nako o enjoya mmele wa hao o bontsha jwang ka eng hore wa enjoy. Ayo, I don't know how to describe feeling yesterday. Because like ibata Dr. Mulwene, ke a change. Wa bona ke free jwang? Wa bona ke jwang? Mara ha ke ibata ke a change, ke change le mo mahlong le mo sefahlehong. Ke sala utla re yo mahlo a hao answers, and it's not the first guy. One plelo yo mahlo a change. How be the way ko ke a bona lo re ke a le hodimo jwang. O tsohelwa ke memoya ngwana. Oh, the spirit. Yo. Are the spirit. Yo, ha ona ntho e monate jwalo ka eo. Yo. Okay. Ebile we fumane hantle seleke, we fumane. Yo. Harefe. Ka le ka ikwalla letsatsi kaofela le sa tswa ka tlung. She's like, girl. Harefe butterfly. Ha ona mosadi ya mobe jwalo ka le di spirit. Yes, se bona change la sa le motala nta. O tseo yo ha o ka mosokodisa. O tlo bola. No, ha o foke, ha o le mo. Ha o so e batla hantle ha o foke Dr. Mulu. Hey, Harefe butterfly rooting. Hello. Butterfly. Thabela le kae ba etapele le kae kaofela ka moo. Re teng kae butterfly? Ke fetsa ho joina ke mametse topic ke mametse ka ithuta ke mo sekolong. Okay. O re kopa re o tla kena he a butwa ka ne re kopa fela ko mamele topic o tla kena. O tla kena butwa ka o tla kena. Ya ho lokile pa. Okay. O tla kena. Guys, question ena e re kwala question e fitele pele. Taba ye ya Mdavazo. E o tshwara jwang ha o kopane le motho ya a sa e rateng. Kapa o sa e rate and then o kopane le motho a e ratang. E le tshwara jwang? A go tlwe leo ke leo. Dumelang go hae le ding. Re tele ka butwa ka? Re teng Pastor Novi. Yes ba. Tabena na ya Modavi Pastor Novi. Ibi hampe Pastor Novi. Active kai kena kai ke kare kai jwa mara. Ya no. How it gets itchy. Basically, when I got movie, renale mathata ka mo. Wa bona. I'm not too sure exactly okay. Guy, but for me personally, from my side, I would say mathata rona when it comes to tabanyana tsa ho robalana it comes to a point whereby What's the mic? Gawi. What's the mic? Ne ke kopa re tswe. O tla requesta hape. Nna ne ke re solanka ntsa requesta hape. Re ke re shebe nthwena ya bazalwane ba rutiweng hore Mdavazo ke sebe. Okay. And le ha o so o le lenyalong a ba ntse fila hore no nthwena ke a satane nna ke kene thapelo ha ke na nako ya nama le yona eo ke yona e etsang hore motho e kare ha rate Mdavazo mare e le hore o kenwe kelellong ke moya o moditshila wa bazalwane. Mar, do you think doc or bantse ba le teng batho ba ntse ba nahana ntho tseo hona jwale ka 2026? Ba bangata hampe mtswalle wa ka, there are so many ba ileng hore ba rutuwe hore nthwena ke sebe
and ha ba kgone ho e sa le motho a hakuwa ke trata ana le 15 years e le sister ho ntso thwe ke sisters le brother brr le ha se a nyetswe moya wane wa hore ke nthwena ke sebe ene o tlamile o etse nako nngwe ha se ntho tlamehang o e phelele ha se ntho tlamehile o etse ene wena motho a ratang Motavaso ha o fumana motho a jwalo motho ha sa hlola a hana o se a o nyedisa e ba worse because e ya go nyediso jwale o sa o bona o na le madimona o sa nka diandapene tsa o a di se bommeng ba kereke ba di rapelle tlamehile o binduwe o ntshwe nthwene e keneng ka hare ho wena. Yeah, but ke nana doc ke nana re tlo tshwanela re thuse batho because ka nna ba batho ba bangata they don't understand it danger ya ho timana ka Motavaso. That is so one net nna personal if nga tshwanela re ke bue nnete nna I can be very frustrated if nga phela le motho a sa rate Motavaso and nga fela. Just to support Dr. Molo, you know Dr. November nkile ka chakela ko kerekeng ya bazalwane. Una le kapolo e bona ngore e nyane mara ba kopani ko dikubumba aba etsane nix ko re bona hore right. Yeah. And a re tla bua ka di topic tsa marobalana o bone mme wa teng a ema nka beke a tso a tsama didn't the relationship tse jwang. Yeah, but ke nahana hore what's one na mama Azra Dr. Mlo if ele monna le mosadi ba kopane le ba le jwalo It's not a problem. It's not a problem. But the problem is when, like Dr. Mlo a bua hore o thole hore ke mme o kopane le kapa ke ntate o kopane le mosadi wa mozalwane ne it's a problem on the first note. But the nna ntho ke batla ho yona hore nna I can be very frustrated if nga kopana le motho a sa rate Motavaso and e ka febise le nna nka feba gore one thing for sure gore ke batla bua le bomme ba dutse mona gore mme e mong le e mong ya sa rate Motavaso di chances tsa go febisa monna o dingata go ke re le nna ke le moruti November nka feba ha bohloko nka feba and there was a time ke le ka gotlelana le baby mama yaka baby mama yaka se ke nyetse and both why ne gotlelana baby mama yaka because of motho ene ke phela lena na sa rate Motavaso mara ne ke tseba gore baby mama yana o rata Motavaso uncle if ha re bue dintho tsena re thuse batho because I'm sure batho ba kene ba tshaba o bua mona if bontate they don't understand the role ya Motavaso especially when o phela le motho a o ratang. It's a dangerous thing to Motavaso and that is why today batho ba tshaba o bua today. Okay. Ke kopa re tlhoka Elias and then hona le question e ke batlang re tlo thusa one of the people okay but she cannot request but at the stage where she feels so watamaya ka baka la Motavaso. Yes, now ke batla re tlo ke tse di share le tla comment tsa jwalo ke di ngotse. Yes, let me go. Elias. Hello Elias. Also, Dr. November. Nto ke mang a ka odimo ene re ana requested Leo ke utlwile ka re you don't understand the topic ne ke utlwile ka re you don't understand the topic ke ne ke kopa pele o requesta botwaka a go dule fatshe a nyano ko mamele topic so that when o kena o bo understand our topic ke eng Samaji. Now topic ya rona today is simple and matle ore ho jwang o phela ka tlung A1 le motho o wena o rata Motavaso yena sa rate Motavaso o etsalang ka tlung ka mo ke yona ntse re batla bua ka yona tsa tsela ka shogolena kana ne re nka mang ne re nka Elias Elias o tswile Elias yes okay
Pastor Novi, sorry man. Ne ke phazamisa ke network. Mare ke utlwile ka re you ha o soka understand the topic ne ya butwa ka. No, I think maybe the way ne ke beya ka teng Pastor Novi, ne ke beya hamponyana, but ultimately when Pastor Novi, I think the tip ne ke batla go kena ka yona go re ntwe affect in many ways when Ntate Novi. Okay. More in our relationships especially. Whereby o thola hore mhlawumbe mme ha se motho o ratang bo ntho tsa bething haholo. Ke motho o tla thola mo very concerned. But ka rona le sound ka morao e ka re ke TV ka pa ke eng? Yeah, e re ke time sorry about that. Okay. So nente ke tjho ke re so basically o thola hore mme ha utlwane le maybe bo ntho tsa bething or ha lo re la kena ka bething le tsa bo maybe chicken style so re ke da hampe mara chicken style fela o kila bona ntho tse ding I feel like ha o le monna o ntso ya ka nako o thola hore o shoka bo a little bit more excitement o kila bona and that excitement now would come in different forms. So ne ke bua le mme wa ka tlung ke mbolella no these things it's very important that within your relationship you keep that kink and that fun vibe within the relationship, because you understand, you find that as time goes by you are in this relationship with the same person for the longest time, but that spark or that you know that thing ya hore ishman e khalla motho aka ha e sa ba teng. So you find yourself in a position where now you seek that or thola that kind of energy finds you in a space where you were not expecting that energy. That's where you find yourself in situations whereby, like Ntate Novi would say, we thola o febile as monna or whatever the case may be, because someone else has given now that attention or has given you that spark that you've been missing for this long time. And I mean, we end up finding ourselves in this trap as men, I think. Even as women, I think, if I can say. Yeah, no, you are right. Even the woman also, you are right. So but wena umuthe rata if ribuka ka wena no. Umuthe rata ka pa mutsa rata ka pa mede no wa rata ka pa rata. Ntate Novi nna ke rata haholo ke bona bothata ba ka bo ke rata haholo and jwale o rata wa ka haholo e khozitse hore I come to a point where jwale tshwantse ke dule le mme re understandane hore hantle because there's another thing that re bitsa ka the love languages. Right now, if you are in a relationship, I feel like it's something that you should take to mind or consider so much to hear the love language, because what it does is it gives you an understanding of the person you are dealing with. Right now, as soon as you get to understand the kind of person you are with, it makes it a lot easier for you to manage the situation. You know. And yeah, I mean that's I could say that was the outcome for me. So but how your partner yana ke motho ya neng ai ratang ka pa sa rating? It's your traditional lady that is very conserved, you know, and that's why I have to kind of present this to her, to kind of introduce these new things and say, look, it actually isn't that wrong. Hore really true, and really in a way that only we can understand and we can enjoy. You understand? It's not meant to be in a way that maybe maybe Ntate November harate ntotse le rona jwale harata melody etsa. No. Ntate November has his reasons as to why he doesn't do certain things in his relationship. Me personally, and the only way this relationship will last is if we can do this in a way that both of us are going to be happy, and that means that you must understand my love language and I must understand yours. You know? Now, how you kwala? You are very powerful. Ya di last. Wena umuthe rata mbo ha kai ka letsatsi bekeng. Ntate Novi, if I could, and now we are being realistic, because sometimes the amount of times but I could say if I could November, I would push at least twice a day to at least two times a day, which I think would be suitable for me, just to keep me going mentally, you know.
Yeah. For 2 times a day at least. At least, I'm still a young man. I'm still fresh. I'm healthy. I can And that 2 times is just that one penny. I open and at least I don't pay otherwise Anakaya pay. Anakaya go 3 or 4 a day. Man mo dutsin di doctor Yes. I give up when I'm going to push over to Eda. Selkalo, get Kavano, get more Kavan, Kalantin, we're no more too drunk and to sacrating. No, thank you so much, Abutraka. That was very powerful. That was very powerful. Okay, madam, Mama Meska Pomo Kamurinyai. And some are made to Capile and Nalba Chaki not long ago. Live on at least in the Bama made. Oh, wow. Okay. Wow, thank you so much, Abutraka. Come to be sa fela, come to be sa fela, tlhagaitse diaka. Tumelang, Pastor November. Auswaga, tumelang. Rete le kae? Ke a le rata le mona o ntse re seisa, mona o ntse re tlotelang seisa mo. No, I agree to be here today to back at the Bamdava, so Kamala paying the family. No, thank you so much, Auswaka. Thank you so much. Thank you, Maurice. Bye-bye. Thank you. Sharp, Okay. Sharp. Guys, topic ere, honore, reta. O ka bua ka topic ne ke re bat ke kopa re thuse mamu before we can maybe re tloa to this because ke nahana irrelevant haholo. Yes. It's just that she said o kopa thuso but she cannot request because o shebeletse le partner but o kentse di headset o gona o utlwa. Okay. A re ntate moruti ene ke motho a rata haholo mo Davos. But the partner hierarchy and the partner dula ali moods. To a point, she has reached a stage. Yahu move her from Johannesburg, atama ailu tulela Cape Town and never come back. Yo. Now, how do we then assist? Because I can't monana ono bua ka hore batho ba ba sa rateng mo Davos ba pushetsa di partner tsa bone ho ya Muchito. Now, how do we then assist onana o leng hore partner ya hae kena sa rateng yena wa ho rata ba di bilo feel hore wa tsa lenyalo? Question gore ba buile na ba kile ba discuss mara ke sure obvious ba kile ba discuss. Bi Dr. Mloyi a go bua go advice ga itse dia runa mo le wena viewers at home if motho mo ga o gone o request o bua o ka nna ngwana mono di comment o la tlele comment ya re tla bona re tla thusa nang jwa le wena. Doctor Bishop Moloyi ona commentile a re o ka bati magontsa mametsi so maybe a so ka mara mo le ya sa tsamele we tsanga bati Moloyi wa tshwantse re jetse re ka bati ke etsa meleko ena kaofela. Yo, I today yeah, also now I'm going to say I will say number one, una tshwantse bua le ena and aska bua le ena ka tsela A1 ka system A1 ka bua le ena ka o ya restaurant aka bua le ena ka mo ngolla le ngolo o bua le ena ka ho hlola ho bua le ena ho thusa le wena. Okay, ke kopa before o mo araba o arabile ne
so that at least someone will understand or na I complain, I beg, but he doesn't listen. Instead, he becomes angry and asks if I'm still happy with him. She begs for Mudabas. Yeah, what's my appeal? Sometimes it's very important or for deliverance. Okay. Very important, guys. Also, sometimes it's very important or the deliverance. Deliverance in Kuya Kirkin more rappelang batho to like the spirit, because most young davas emengata isinywa ki the spiritual and spiritual husband or spiritual wife. The reason why it is because when as a woman there's a spiritual husband say yet our munna how ask about interested to when. That is number one. Or else the husband kabiana una spiritual husband. Spiritual wife. Say yet our ask khala hu bua lwen. I mean ho robala lwen. O told ke na spiritual husband. Say yet our ku tlekisa khalu robala le mosadi wa ka. En kana mo tseding batho ba banga ba tse bua re ha ke o khalle, ha ke interested. O told ke spiritual wife kapa spiritual husband o re motho are spiritual ties, pastor. Live spiritual ties. Okay, I bonus but in like about the center, think it's more dangerous. Spiritual ties can be born, but they are not dangerous. Like spiritual husband and spiritual wife. And it's not the dangers, they can destroy your davazo part. Most yabana babanga talibasali babangata. There's a spiritual husband and spiritual momore. I will definitely go for deliverance. Yes, that's the yeah. So I will say before you can make any decision, Osmomo, go for deliverance. Go for deliverance. Whether your husband high or kapajwang, I can help you. Then Yabubedi, because the spiritual wife, the honor yet is male. And about you can't as a man, how it's difficult sometimes because Basadi I assume to and Basadi Mabanga Tabana literally challenges them, leading challenges somebody discharge Basadi understanding. So it's very important, I can say, go for deliverance before you can make any decision. So that once if we trailer the decision, we trailer the systems. Trailer the deliverance but everything I change limutwa how mameli ali change then I cannot drink banka yes, especially but if you so but I change, then go for deliverance. Okay, Osmomo Ari, he is not even cuddling or kissing. Inieta, pili baone ba kopane yes, jwa. pili Osmomo entleke le kopane jwa. Una yetsa pili, una yetsa dintho. Una yetsa we life ya lona ne le jwang before. Ne ana cuddlela, ne le kissana. Ne le davazana nam. Sure. Yeah, asante araba ne. Ke tlo kopa hore o bona Dr. November we beile hantle. Ka ntho ya hore there is a spiritual element ya Mdabaso. Ma are considering ntho engwe hape ya hore hona le hore motho aska rata Mdabaso ka bona number 1. Nje ki motho asa ntho a hae. Okay. Number 2, hona le hore motho o rata Mdabaso mara ha o rate le wena. Yeah. He does hierarchy, no wena. You are the wrong candidate.
Ho na le ya boraro ya hore ha a rate kuku ya hao. Kore yona ka bo yona. Ha e mo aphe go go kila bona nako nngwe e na le ho ba e ka reng jwa le motho o ja mahobe a sena ditomoso. Kore e be ntho nngwe fela e ikelang kwana. Now, those are some of the things after the spiritual things about Dr. November. And e go thusa ha o batla thuso e sharp ya ho motho ya buang ka ntho tseo ya di tsebang. Bona Dr. November ke ena buang hore hona le spiritual husband, the spiritual wife, hona le soul ties and all of those things. So moruto wa no gona o dira le ntho tseo because as a area ya higher speciality. To setla. Because moruto o lo be a matso a ba fafatsa ka madi a Jesu ba shaba ba phunda ba go tsamaya. Mara ha lo gona go dilana le ntho tse jalo ka specialist. Ya no Dr. November ke specialist. So skana ya odimo le class ya straight ke go yena. Now, the other thing e bohlokwa batho ba modimo re kopa hore re tsebe hore dikuku ha di tshwane. As much as di kwaedi sa tshwane. We say hantle. Go deeper Hona man le of God. hore ya hao yona ho bua nnete ha e aphile ko mothong o ya bo. Ene for mabaka a yona a e leng hore le wena o ka se a tsebe. Hobane di shape ha di tshwane, di texture ha di tshwane. The level ya moisture ha e tshwane and lubrication ha e tshwane. Le onto ha e tshwane. Le stofo se fo se Le mabota ha tshwane. Hallelujah. Kore ha ho tshwane Le go indicator ha ecological. wa nkutlwa ke re lona le flow wa le nna go na le basadi ba bang ba lwanelang go tšheifa ene go na le banna ba sa batleng mo tšheifo o go ntho e simple fela e le ka e lwanelang ka tlong e mong o tshiskopo hloya ya benya jolo ka ya Dr. November o mongwe ha ba tle tshiskopo eo ho ha o batla hlathe yane ke yone e buang le yena wena o insista hore ke utlwe conference ka seminareng ya basadi ho thwe o sebedise vit ene vit ena ya motena you see now and le ntwena na ha di tshwane hona le bang be le hore bana le melomo e meteleletswetseng ka ntle ba bangwe e ka hare ba bangwe ntho tse nga dinawa di tenya tse ding di sesane tse ding di deep tse ding di tswi. There's a lot. Shaka Zulu. We define hantle yo. O re melomo ya ga itse tswiti ye nngwe ka hare. And hona le batho ba bang ba ileng hore di water works pipe ya masepala e thubeha ka speed e le hore monna ka nako nngwe o batla ntho e ka reng ya hohlanyana ke ana ntho a thwe ke grip because o ka se bile di water works le grip ka nako e one ha e grip ha e tell. Hallelujah. We should write in that. No, But yes, sir. No, tswela pele doc. Jwanong he, all of these elements dia ka o tlo fumana hore ene ke buile fela ka hore ha o ya ka mane ka kutung. That is one department a very technical. E leng hore wena like motho e mong a re ha nna ke fihla mono ntate ke a takalatsa o mong o tla ba rutiwe kae komeng le bollong hore a mathe ka letheka ene monne mong ha o matha ka letheka wa motina o batla o dule still wena o nana o tshwere ntho e matla ntate o ngwana na o tsikinya letheka ka ke yona nonsense ya dile a sa e batle
mongwe o tlo fumana hore so there is so many things tse ileng hore di tlameile o ska nahana hore it's only one thing ha motho a hana a utlwa o bora fela hore ai motho e ka re profita o kile bona profita ke borotho bo borang ba so o ka re o profita jwale wa tena ha ona tatso ibile because tatso is not about hore na se pantu sona ka bo sona se jwang tatso ke hore ana motho o mo tsholelang wa ja na wa hlaboseha wa natefelo o mo tsholetse masutsa because ntwe thabisang Dr. November ha thabisi Dr. Moloi eno ke be ho ya ho monna o mong ka di experience tsa monna e mong okay ya margin now if asabatle wena ke bule ka kuku jwala hore ena le dimele megatlo le mengata le iphapusi ya ditshwana le phapusi ya pele le ya bobedi mara ka di bua na motse ka sa rooms. Now hona le hore ha batle wena as a person ka lebaka la dintwa tse di bileng le tsona le babedi pakeng tsa hao le yena di dynamic tseo nako nngwe di etsa hore le ha monna a lakatsa Jacobo le mafahla ba re ho monna ba re o tla ya ho le mong bona rida wa morata mosadi wa hao sharp mara rona we are not involved ya lona le babedi so those are many elements that I see ane ha tlamile a di consider ana di shebe tse ding hore ana it's not maybe kwena tinang and also ana motho wa hao le tlaetsane hore utle Dr. November bua ntwe kotsi are o difficult hore monna a bolele mosadi wang nna ke a mo betsa ke re au si jwale ho etsa langa spanitung ka mo jwale because kamile on ke relationship ya hao o ise to the level ya trust ya hore motho wa hao ha bua le wena aska bua le wena a ba tshaba ho jwetsa because na hana fela ke tlo dula le wena o la le lephoka ke tlo kata another 30 years le wena ai khona ntate ko bolella no re gawaneng 30 minutes ai be wa ngala tsamaya ina ka ba na ke tla be ko bolelletse se seteng because ntho ya o tshaba ho bua o tshaba eng why o se le gato wetsa monna hao a tshabe ho jwetsa hore o simara ka tsa matswele ka mo hona le rekerenyana khomonyane mamarela why o batla se a o jwetsa o tla bona o body shame ha o body shame o le babedi ka ka moremo sa bolelle mothemo o bolella wena so bothata ba o kina so ke kopa ke gaole mo hanyane o so thotse a o lo ka kerekeng reng amene ka kerekeng glory Shaka Zulu but I think e khutlela back to tabeng ya hore ho bohlokwa batho ba discuss di communication ba discuss exactly how so mametse dintho tse Dr. Moloi ya di buileng I think it's very important because netisibili like Dr. Moloi ya buile rona le batho ba ratang that gripping ya eo o tsamaye go re go tsamaye ka thata then una le batho ba ratang that source in I think it's very important to about communicate okay. So but una le motho le batla okay yes ne ke batla ho tjho something ha ntse ke shebile di comments mona o se mamone o re motho ai ke vision breaker ya hai and then ba separate ba boela ba khutlelana so ka thola hore bothata bo bile mono go separation ya bona ona motho kopanileng ala bufa ntwena a sa mofing yona no tjeng because ba bona taba ya o arwana le kopana le batho ba bang le khutlelane hape bo tlo thola mathata so o ka etsana ke yona ntweng ha ke bona di comments hantle mona tsa hae because are hape hore uno ho khawanelwa eng exactly maqeba a monna a dutlela ka hare maqeba mosadi a dutlela ka ntle yes ke yona ntho le ke batla ho itse ke bone di comment mona right separation eo ke yone ka re batlile mathata e bakile mathata pakeng tsa bona ai o bona ntwe e tsana le kgalang ke bua ke re bo mme ska la phusetsa banna ba lona bofebe wena le possibility ya ke kwa tlola a o enjoya le mohlang a sa tloelletse motho ene wa hae kapa bo ntate ba tloele phusetsa banna
basadi ba bona re se ke ra pushelana bofebe because chances are that e ka etsala re se ke ra recover. Hona le motho yo ka re ha o qeta o kopana le yena ka sehlolo o enjoy monna ha o le gale. Yes. Hona le motho yo ka re ha o qeta o kopana le yena you will never enjoy your partner kapa mosadi wa hao never. Bona ke bua pele ntate Mdumo wa bona dintho tse basadi ba di etsang ka le banna tsa hore ba timane ba be ba pushetsane bofebeng. Guys ke go polo jwetsa nnete ke bua pela morena Jesu le pela monyeo le hore hona le batho ba ka reng monna hao ha ka kopana le yena o tlo nahana hore monna ho sebedisa meriana gore tlo ba o tlo nahana hore ba mo sebedisetsa moriana o tlo nahana hore monna ho ba mo sebedisetsa moriana e le hore ba mo otla ka kuku ya import a yo South Africa na le kuku tse di import bana beso o tlo la jwale ka ngwana. But in this case, then how do you repreteka osmamo so that we move to other things? Because Dr. Moloi spoke very powerful. Now, we move from osmamo and advise him. There were vision breaking. The guy that only 90. Osmamo nali 15 years, and then by liba tubana division, and then by Loipile, and then Bakopana have. But since Bakopana, the guy since are cold, and instead of Hobe Bitter, Hoba West, because doctors are really Nagi Kupare, Ovalantena it's one until Liba, Lemanyalo Anna, the relationship between us about break up. Come back together, break up, come back together. It's one answer because kind of saying when you break up le motu now kwangwe I would say ukopana le motu you're mohlango so gutlela ho yena but you feel or no you don't connect anymore pelu ya wintse le motho nyane but you just have to tolerate yani how gone phela ka baka la di personality ya lona ha le gone phela together. So that is why we in dangerous so about. But it's very, very dangerous about break up because how break up has so emule do la fella man malindi. Emule try to move on yes. And how to try to move on. Kopana living to tencha, Kopana liba to and into Kalangu Uduka. Then how Hutela Wian, Ubuhutela Umutian Ali Jolo. I salary the way Mutimangate unsali jwalo. So it's one of the things that is why one I will say that it is not right or ramanyalo banna le basadi batimane whether le khathetse hona le khathetse but especially bomme bona correct ba jwetse ke bomme lona ntate modimo le file monyetla hore dikuku tsena tsa lona o gona o furalla motho be hla ka morago o gona o phamisa lotu e be hla gore e hla ke general dealer ku tsa lona ke general dealer ke general dealer. So how wona because pattern ya pattern ntho ma pushetsana bo febeng ke le bulela nete bona hona le basadi ba monate guys ba monate na gale ke bua o sister Jacobeta hona le basadi ba monate guys and twerre tsetsan sometimes it's or banna le basadi ba safarisa le ka manyalo ke always we think re monate and akana go tse gale ke le jotse ke ha ona mothetsi ba go re monate ka patwa ha ayo dikala ni dive ha hona. Because most of the time we think we're monate. Now we tell her o breakela maybe o breakela partner ya ha. O breakela partner ya ha. Ke ho wena monate. Wena monate therefore mo panisha ka mo. Dr. November hona le ore le khosha le bore le lo. O re le khosha. Motho ana le silence sa ntwena ka o. O ka a o tina ile ka o ka batla chalta. Ha ke so yi mare ke utlwe ba njwetse. Yo. So, yeah. So, now, Kiona Manchaka out Petela guys. I think Petila Kausmomo. Who dangerous. Hona le bomme. Bamunat bounce back. Hona le batu bamunati.
ka ntle ka mo ene le ntho tse Dr. Molo ya tate ba ka tsona ho na le batho ba tsebang ho sebedisa dikuku ntle le ho sebedisa mmele ya bona ho ba le batho ba sebedisa mmele ya bona ntle le ho sebedisa dikuku kopa o iphetsa two different things ho na le batho ba tsebang ho sebedisa dikuku a eme still ho sebetse kuku ya hae ho na le batho ba sebedisa mmele kusebenza umzimba but kuku yona ke sa sebetse letho be sina mosebetsi ebe khekheleditse fela e dutse mane sina nix ingasebenzi so we need to check gore re se ra create la banna re se ra lahlela banna ba rona melekong e tla reng ha o so tshwanela a gutlele ho wena o bo sa hlotla ba tla fela gona go fita yo I don't know just one hona ho dima point e we bua ha hona ntwe kotsi like monna ya gotseng mosadi wa hae ho sa kgathalatse hore na mang o mo fa eng strateng le ha ka ta sa tshwasa letho a ba fila hore wena ko gotse wena yo thank you hello Tenji bula mic Tenji bula mic. Good evening. Yes, Dumela Mami. Tenji Kiyo. Dumela Nlega. Oh, Can you hear me? Yes. Everything. Kikopa hotla on the second Kikopa hotena on your second segment. Halibua ka hore religion affecta jwang badumedi kaofela ha o tloa tabeng ena le buang ka yona ka jele a qeta re papa yo ke kopa ho kena ho eo. I think that will be the next topic ya lona. Okay. Tenji mara nga bo kene tla ha kene tla because ne re se re qetile ka Osma mo ke Tenji o ka bua tla re Tenji Can you hear me? Yes. Get distracted nyana ne ke busy ka something. Just hold on. Excuse man. Sorry. Okay. What am I going to say? Na ke qetile bo mmele bontate. Wa bona basadi ba bangata le banna ba bangata ke kopa ke le jetse mantswe sister Jakubeta salanga wa bua when u kopana le the current partner you need to understand gore motho eno kopane le batho di ex ona le di ex and ke bua every day with sister Jakubeta gore ona le di ex tseneng di le monate but it's just that the personality tsa bona le di character tsa bona di a etsa re gona dula le bon but ba ne ba le monate. So sometimes two things tsa la manyalo le di relationship. One, we always think we are better, and that is why re nahana re betere. Unahana you are so good, you are so perfect, unahana umunatu fita batho bana. That is why ba bambaluna le difficult lisugudisang ka motafasa forgetting or banna ba lona ka basadi ba lona ba tswa di exeng ya bobedi la haiba maybe di exercise di simonate motho but there's a possibility or o ka mutima about hona le batho ba ka reng o ka mutima o bo mo phusetsa rolo kopana le motho monate because I still emphasizing tabaro ona le basadi ba monate ona le banna ba monate and ka bo madimabe basadi ka ofela ke matla mosadi a ka ntsetsa re nna ke monate and a tlo jwetsa o itse la ka ntse o tsiba jwa ngoro monate because ha o ikalame ha o itse wena o zi mara ke partner bo ke mo ntate ba podcast ba ke partner ka nna go ya utlwa monate o tla ba yo be ka lo utlwa ntwetse now but they tend to think of monate because of
what do you guys say during Mudavazo? Ka go jwetse dijo tse ding le tse ding di monate o lapile. Anything in monate o lapile. Elore okay ke elore atlante tate mo rutu batla ga thetso. Yeah, hangata bile la gona thetsana mo. That is why le lona ba sa di le gona ngore jo be bo monate. O ntse tse ba re motho la monate. Le gona o yetsa ntho. Le gona o heletsa le gona o lla. Le llela. Le gona o lla ibile le be le sise pelo. Le kare le sise pick up kare le funeral parlor. Le so ntere tetseng ke yona re motho ba tsa re jo be bo monate o tala go ntho tseng. The reason, the reality of the truth, you can never the same thing when answer somewhere somewhere. Kapa musomo because ona le batho ba ona le sex e tswang. Do you know that ona le monate e monna ka utlwa batho sa tsinkwe aba utlwa monate ka fantasizing ka o fantasize Go tloga ona nnete le fatseng mo ayo nnete aba utlwa monate ka o fantasize. Let me make an example. Tsamabo tsa batho ba etsang blowjob ba iketsang ka matsogo bontate ba iketsang ba utlwa monate. Tsamabo tsa basadi ba DJ ya ba utlwa monate. So monate ona o tla dula o le teng. Everybody ya galletse Mdavazo utlwa monate ha etsa Mdavazo, especially when o galletse o tlo utlwa monate, obvious. But that doesn't mean that person who etsa Mdavazo le o monate. It's just that ho monate because o no ntse o galletse Mudavazo. Now, li bomme kana kwa khaletse Mudavazo au kreya untate doesn't mean that o munate. Ha re dumelane. Come on le pase mo ha ona motho a monate. Mama. No, are an example. No, are an example. November when it hona le bontate ba mona. Mama Azra when come kumu. Mama Azra, naki batla a practical example. When o khaletse Mudavazo, le the middle finger ya ha o le mosadi monate. Le rwana ye yalo. Ntshebe. Mbasa ditshebana te mo godimo. Batho ba DJ ya. Batho ba DJ. Ntshebe. Ha o khaletse Mudavazo, le monwana wa monana o monate. Ena ya lona e monate. Ha o khaletse Mudavazo. Then number 2, mina nena ya lona ya lilisa. Okay. Ililisa. Libya China. Ulisa ke monana. Why? Because kana go eno o khaletse Mdavazo. Okay. Bontate kana go le khaletse Mdavazo le letso. La lilisa ka China. Le letso. Now, ke batla re dumeleng ka ho ha hona motho a monate. But the problem let us how we breakang how we sukudisa the partners tsa rona ka Mdavazo ka ntho simple. Modimo o re le ka maje yana ke khona o itsosetsa bana ha le sa batle. This close. I don't get my medical with him. Okay. Logi, kapaki logi. Logi. Hello. Bali. So make your answer and take it again with some. Guys, it's very. That is why I can only show you like a Frida. Because I'm aware most about what Ramanyalo like a relationship. Sinanko was nkulu. Rena hana rijeki, ribojeki China rijisteri. Utono sometimes your partner can choose you for your personality, but not for your punana, not for kuku ya. Reka choose them not because of ole munat. No. Go choose them because you unali respect wa shompa omuhle ujwa, but not kuku ya. The same way Lilo Nabasadi, Luhona will choose about because of Cheleta high. Marubo ubo samurat. I mean ubo sina enjoy ratanka yana marubo muratela chelete kapa ubo muratela good life. Le khona o yetsa ntweno lona basadi o choose poko to ya motho. Then how petile how Davazo o enjoy o heletsa but continue there is nothing a bit umpa. So that is why we need to understand
And that is why now ke tlo itlwela ntwana ke kwale ke tlwele Dr. Moloi kapa whoever. That is why ke tlolang ke kgothaletsa batho le ke freedom. Ke re guys, davazanang as much as le ka la kgona go fihlella e mong le mong a utlwa ntho a e ratang. I mean a utlwa o so le monate. Ke go ba we pheta. Davazanang go fihlella your partner sa utlwa wena o le monate because it's possible. Or is it something possible? Is it possible? It's possible. O tloyela dijo le jana sa di rate. Hona le batho ba sa rate di prawns jole ka nna. But today ke rata di prawns. Ne sa rate di prawns. But today ke enjoy the prawns. So anything you enjoy, o qeteletse se tso we tloyela, we enjoy yona. Hona le motho ka so I next writing to it about today ke rata ka pila ka fela because we jele o fitela we enjoy. Ore motho wa hao e se ba habit ya hao yo. Yes. Okay. Ke kopa o botse. ke una le batho ba mnate sleek e ka go ka nka we kenye ka pokotong a tsa Hello, why hana wa tseba wena mama? Ore why hana? No. As a case of Hana doctor, ka dumela, but I can't ntate Moruti I wanted us for a re-understanding because now remember if you kopana le motho wa ka re davazana whatever that he says during nako ya rona ya mudavas ba bomme ba bangata e ba palla hlohong ya bona e ba ruruntsha hloho. Now live on that the very same thing. That is why ke ne kere na ha ona motho a monate o monate ka nako kopaneng le motho wa hao how enjoy. I kere ke ntwe Dr. November a bua. Yes. Ore le monwana wa monwana ha wena o le ready. And o tsebe gona le batho ba bang wena a o se lerato ba tsamayang ka album ya difahlego tse ngatanga ba bona album tse le tsa rona tsa gale how change our photo. Ona le batho ba tsamayang ka di album ba tseba ba le ba dina the audience ba re your body is here with me but your mind is on the other side of town. O tlo fumana hore motho ena hore a enjoy wena tlamehile a phehle album ena hae a fete bo Petros bo Matheu bo Lucas jwalo a fihle ka kwana ho bo Timothy ha re Timothy a tle ntwe nkopantsa nkiena. All right. Mmele ke wa hao mara spirit ya se sa hao. Wow. Powerful. Ke ne ke kopa o botsa hem. Ha ke na le molekane wa ka a sa rate Mudavas a kere hape re hopoleng hore hona le batho ba utlwanang le bo ausi ba gale le bo abuti ba gale. How do you then start communication ya Mudavas hore bona nna ke rata ha o ntobetsa mone nna ke rata before go be le foreplay ke rata hore o kopane face to face le manunu. I can hona le batho ba ratang hore before motho excuse ai yawa ke etse ha ke ka hloka sedipeng le gane mara what if hona le motho a ratang o tla nna bone ha ke mara it's not fair. I fair doctor I mara fair it's about NG ele ai mara doctor that Moruti no bua awa o buile ka yena a e rata o bua gore ene o ya bo ha kae ebile bo thahamiso a di roka di round tsena now o kopana le motho o reng nna before ke kopa o le itlahisa ka mane o itlahise sefahlelo Andy ele Andy ai khona how unfair Kumali shebe doctor makona batho ba prepare hore tsa mo ihlahisa Dr. Moloi akukuba ke khalimele Dr. Moloi khalingwele ndate Moruti khalimela ndate Moloi Dr. Moloi Ali ka mbala di bumara di bua ke na ka hloka
Yo re kwala show Ntate Motse ga mare a ke Dr. Molo yena o buile gore ha o re Sledu mo so tsubele shwata butle Dr. Molo butle ne you spoke how no qala gore wena o eng wena kwetsepe o dibilitse mabitso a re sa tsebeng ne go qala wa ne that means when you are expecting to get what you like and what you enjoy. Now what I'm saying ke gore here is the partner wa bua hore nna ke kopa before Manunu a kopana le Peter e hlaise pele fela ka sefahleho. Now is it that too much to ask? No, Dr. November ke na nota o khalimela. Dr. November khalimela mkhotwa wa. Ya ntate moruta le tlo etsa ntho jwa a khalimela Dr. Molo. Yo. Ka o kopa le ka pela ka na le ndi batho. Ya. Awa guy endi mara se ka o pela. Dr. November khalimela mkhotwa. Haebe o di haka ka bathroomong ha ke kena ke hlapa matsoho ke a sheba ha ke Di ka khisa bathroom mo se di tlo di khisa bathroom ha ke thola endi ha ke endi Hey doctor ke rata ntlha ena ya hore re na lo kena dikamano le batho bana le di album ehlile ho jwalo ntate wa ka ke ka ho manyalo ga kashego a sa lasting ke ratila holo ntlha ena ke ntle bohlokwa eo ntate wa nna ntate re kopa o ka arabella wena se ka arabella batho kaofela ena na ke personal thing. Topic ya today e re nang go jwa mo phela le motho ya ratang wena o sa e rata ntate mo wa tsa nna ke tla buela nna go ipuela nnete nna ke a e rata ntate wa hai fela I'm trust e rateng o tlisa bohloko ntate wa ka ma o tlisa bohloko qetela re ya di Manhattan mona le di Cheeky Tigers we Manhattan ke kae pa ke ka mona ka fair ena geng ona le street club se seng se tumeng haholo ka mona ka fair ena geng o thweng ke ko Manhattan le ditso la itlhalosa go tlala banna mo e ba rekang o ba rekang ba re tshwana le bo Cheeky Tigers ha ile go tseba Cheeky Tigers jwala abutwaka njetse wena wa e rata jwale partner ya ho yena wa e rata ka ba e rata senga se tshon tate mogoto ko re pele re santsane re kopana ne re rata re le babedi fela ha e sa le ke mohuletse ka tlung ka mona a e khona e se le nna e batlang haholo tane ho feta yena ke be ke ipotsa hore eng e be ke addict na kapa jwang hai jwale e o tshwara jwang ha o sa ithole hey tate mogoto wa ka jwalo ka motho wa ntate wa tseba le wena ya ha o robaleng ntate Mokwena eme ka maota a batla ho kena ka ha o robale ntate wa ka a batla ho kena ka ga saka wa batla o a tseba le wena jwalo ka motho wa ntate ntate Mokwena ke mara basadi ba sefo a no fale ba tuname motho ba re ke go shebela kwa la hlaba tunama o bontso theta di bolo tsena tsa hae ntate Mokwena ntse di thitare ntate wa ke plan o nkemela hore ke robale nna ke tla pele betheng a batla ile ka morao o thola ona ntsa hlapa ya bona lo hlapa ona ho nka nako e telele man motho wa teng ha re ke thole ke mamele batho ba ho ya ka wena ne ka re ka thola bo ma ha kae ka letsatsi yo na anytime ntate wa ka anytime man wa tsa ke mthwane ha pa ratang bo di quick wa hore ke mo shapa fela ke mo tlwelle se tla mo bona hape anytime nkebe ka bala go hatene ga we ha utlwa nje ga icon
Le tla tshwana Wa le itshola. yo. Le tla ntshwarela batswadi nna ke motho a ratang ho ipuela ke moXhosa fela ke rata Basotho hobane ke Basotho ba bua puo pha. Le tla ntshwarela. Nna ka Jana o ka mfumadi wa hao. Ha o santsana tswile fela wa tla. O ne ile ka ha bona ka bona. Wa tla ona tje. Tseta bua le. O maroro ithatela ntate. Ha nna ke rata mada o nontato wa ka. Ewa, o na le mabitso ya? O utlwala ke ntho o e rata. Ah. Okay. But ke kopa re bue so that basadi ba bang ba understand abuti wa ka. Njetse ke kopa o bue hore o feel jwang when mosadi wa hao ke magale. are baby. No o kupila re kopa o araba. Now re ka ya kapa ha ke wa rabile then ha tlo khona o bua o tla khutla. Okay. Yes. Guys, ha le balela ntate molo so ntse mo khalemelle yo. if Ya handy end. Ho na le batho ba ratang hore ba ile iponahatsa ka mane. Ba ile ya motho a ile ihlaisa. apa mogotsi wa ka. Ego. O tsebe o mametse ke bo mme mo. Ntate mogodi ene ga tlo utlwa go nna tsatsino o tlo ba fair hantle o ba nahanela cause a ke re kana kwa ntse o bua yene o ntse o mogotsi wa ka mogotsi wa ka ntse ke ja dipapcorn ao ke tlo kgalmela amen mare pele ke tla o mogotsi wa ka bomme le nna hindi ya lona ha e dula leleme mo utlwa leleme le tshisa le shaka ne ke nna sa ikala mo sa ikala ka engile obe khalemela ntate molo o tla qetella ka eo o tla qetella ka eo kala ka ntate molo o tla ka advice so advice a bomme because ke o tlo advice a bomme khalemela pele and then o tla tlo advice a bomme ka morao kere Dr. Mloyi ke batla go kgalmela mogotsi wa ka Ma ke khalemelwang amapili mogotsi wa ka pele ke kgalmela bishop ne bomme le bontate bomme le lona go na le dintho tseo le filang gore o ka se dietse nke ke ka re ke sa hlapa be ke rotlong suna ditono botlong suna ha re bua ka ditono tsaka ke tswa fa metsi be ke rotlong ntho pele if o galla ho suna ditono tsaka ke sa batle ho hlapa o tlo nana smell o tlo nana pina butter mankaka so those are the things tse tlang ho rona because le lona fapang sa ntate modimo hona le basadi ba sa kgathaleng dikuku tsa bona who doesn't take care ka dikuku tsa bona and kuku go ya ka nna le hoja ke sena yona ke nana it's one of the things yo tshwantseng go nno e mamele kuku tsa lona because le a tseba re di a sokodisa le a tseba re kuku tsa basadi di a sokodisa di change jwala ka di-weather di a itlhatswa di a ikumaka dintsha dintho di etsa mehlong so it's very important gore lona basadi le hlokomele dikuku tsa lona because on a serious note guys if le ke la kgona ho suna ditono tsa rona number 2 if o ke go kgona etsa blow fountain blow when ke sa hlapa ha ke tsong hlana o rata blow fountain then kapa ke rata ha blow fountain ne bata ke gapi o ka kgona o ngetsa ndara I get mo le mo communication e banteng yes hore ma re bona miskat
tabenana o e ratang it requires you gore o bapale metsing. Now re ka etsa really to gore before re nke shower. You understand? Yes, but not for you to say na nkeke ka etsa. Have a communicate na le wena. Basadi la le ke la nka di shower la le ke la hlapa ba banga le tsebo hlapa. One, ke go tlo go jotse spil. Do you know that dikuku tsa lona tse nang le di nama tsena tse hlaileng ka ntle? Wa tswa di na le ntho ya ne ka reng ke le nguntoni ntho mohodi wa nona le di ibitswa di safe ya ina le ka safe ka ibitswa ke batla mohodi wa no phekwa nche la bara mohodi o phekwa ngwana ne basadi ba bangata ke bona ha ba tsebo re dikuku tsa bona le ho hlatswiwa di tshwantse di hlatswiwe le baby eo because dikuku tsa rona ga itse ke dijo tse sephiri wa bona monna ya sa bollang yeo kwa ya sa khatuang a kre o ba le dijo o ba le na papa ya ntse dulang mo le lona basadi le ba le dipapa tseo enka bo mane ba bang ba lona le tsepo di hlatswa papa tseo no skela panye pa number 2 dikuku tsa bona tse ding di na le marama mo tse ding haina nama tseno mara ena le marama marama ana ate ba bang ba lona marama ana a ba le dipapa so lanya dinto nama tsena tsa lona tse hlaileng it's very important to tseba ho hlatswa nama tseno tsa lona tseno because la nyama yeno la kuku tseno tsa lona dikuku tsa lona di tshwana hantle le kwai e sa gaolang nama e ba le dipapa le dikuku tsa lona di ba le dipapa to an extent ha o qeta o imomona o tla le papa kapa le tswai lena le re lelekang dithokolosi ka lona ha o qeta ha o le lemela ha o le tsamaisa mo o tlo re hai so moloi o pholosa moloi wa ipholosa bophelo ba hae moloi re jwale ke late jwale ka di-medical terms Tenji ya solanka o sona kena ke a wontsha Tenji ke a wontsha batho ba tla request ke a wontsha solanka o tla gutla pelo ya ka medical request ntate a re nke Mohammed nka Mohammed Maibongo kapa ke Maibongo hello le kae re teng le kae amnate ntate November ya sa butwa ka amnate le kae ngwana mme ne kopa diapelo mo malibongo re bua ka dikuku le ka dikwa e wena o tla ka ditapelo e tshwara hantle man wa bapela ka bo o le tlile ka wrong section wrong day thank you buti hosane ka 7 ka 7 a butwa ka hosane ka 7 nka mamedi mo ke Logi Hello. E go tire dumelang. thola Tenji butle Logi Hello. Okay. yes my love yes Tenji I'm good Logi and how are you I'm good. You all are trying to pick I've learned a lot from this. okay But it's like if you have a partner, open, discuss everything. I ke dumela gore go tshwantse gore go nne le gore monna wa gago yo partner o tshwantse a complain ka maofe ke na se gore o leswe ha ya kwa you know
o tshwanetse o itse gore monna wa gago o rata go dira jalo, and you have to be always prepared, you know. And yeah, because it's also le ditsala le discuss everything, le open to each other, unless e le goreng o tsaya kwa le kwa. That's why no tla utlwa tse dingwe tse e leng gore di na le dipapa di na le, but ese ya mosadi wa gago ya partner wa gago le partner wa gago mosadi o tshwanetse gore a itse gore tshwanetse gore ne le clean monna a me o rata kwa akere. And then be go nna kgang ya gore dilo ga di tshwane, but sometimes go ke tsene di-group tse dintsi tsa basadi ba feel gore banna ba jaja, you know, ba jaja too much, mo e leng goreng kgantelenyana mosadi o palelwa ke go nna open to her partner, mo e leng goreng gore ha a tshwanetse gore a mo rute gore okay mogatsaka kana nna ke rata sele ga a bue. Instead wa go tsamaya a ya kwa ntla go dira yalo, and then ha a tswa kwa batla go compare le mothole a sa bue ya go tlhamalesetse straight wa bana. Ha o mmotsa e tla be nna kgang ya goreng kana jana le jana mo sa nne open o sa nne straight mo go ene, you know. Okay. Wow, mara wena o motho o wa o rata Mudavazo kapa ha o rata? Wa ratiwa nna thata le gore o le quiet so e tla ba o re mara o bua ka ona wa rata ka hela thata. o le quiet so o le calm o reng ka ona ma o re mara o re Mudavazo ntle a ke tsena ko bedroom ke lla sa ga garela selelo yolo wala le di dai bara di tla be di kokote di tshaka gore a me go a le bola ene batho mo no wena wala ba gare no go wena o la ba gare selo now tell me o kopane le partner o ratang kapa ha o rate Mudavazo? nna ke kopane lo o ratang. But rata samo, how is the feeling? How le explore jwang? Yeah. Why it's bila re boele go kganya khantele, like I wanted to ask you, ne? So there's this guy so I asked him, okay, friend, what's your fantasy? He didn't know like I know most of Batu we fantasize, you know. What do you mean? Correct me if I'm wrong, Maman, doctor. Like Ghana mo ileng gore like okay fine. Ke tla be ke na le Tom, ne? Me ke eleditse tota that time. As I feel it all. I'm gonna try by all means during that ebe ke akanya Michael. I get yeah, no, I can't Michael. That time I can Michael. Michael won't really in that time. I would think I don't really. And I can say fantasize that during Michael. Yes, can you really fantasize ka something is monad? Exactly. No, you can't. It's not possible. Yes. Now, Obata doctor out to say if are batho ha ba monad, how come they fantasize ka motho e be le hore they enjoy ka nako eo? Narare batho ba monate with hona le batho ba sing monate. Yes, ne ka le bue kwena so that she understand like re nna misitse that point. Hona le batho ba sing monate but hona make it botsa hela like go wrong. Is it wrong for me to fantasize? Very wrong. Really?
very wrong, very wrong, because when o fantasize ka Michael Marolo betelina o tshore motho ya seng a o Davos ke Michael o Davos ke Michael. No, okay, in spirit or what? No, you're in. Listen, I can't go. You are with Dr. November, Yeah. ne? But your mind is not more Dr. November. Your mind inkile Michael, and now your mind is thinking ka what Michael did. Kapa now how nahana Michael? Kelelo inahana Michael, but who responda Manu? So come on, Toma. How so Robert Linda? So Robert Michael. Spiritually, mentally, so emotionally. So Okay, go tshwana hela like go ra go reng during that time go tshwana le ha re sa dirise penna le wena. Yeah. Go tshwana le hela le kirikile one mo lapeng hela e be ki tshwara and then e be ke Yeah. ke go sena motho a ratho go gane. But on a serious note, if nanga tsanala motaroba le nna nka se dumele hore batho ba bethu o ratane le motho o tlotile bo sa motho o bo fantasize ka motho it's just a waste of time. It's no that one as a relationship ke nonsense e bila le a tshwanela ho ba together ha wa tshwanela ho ba every time when o tla enjoy ya motho tshwantse o fantasize ka somebody asio Ona le motho o mongwe yana o mo relationship in totanga re lenyalo. It's been how many years? 12 years. A re ka tsetsile te ga isekwe aba a yekwa. Tla rutisiwe ke monna wa gagwe. O nagela e le gore wa fantasize. So mo gore a gore kana go supala gore ema pele lori are butle pele are monna ya so morutisi ba tudula fantasize ka motho mo ema di etsa la batho ba bangata mpa le thutse fela le runa e ka nna ba le thutse fela le tswa fa o jetsa gore o butwaka I'm talking about the people ba ile gore gore ha ba lebile o khalela relationship ya bona. Beautiful family. O ka bana gore eish re imetse shem. but I could survive. I could survive, especially if it's a 50 stage more it could tell it by Luki that relationship I could survive. Yo. I could survive. Ya no ebe go nna khanya gore bomme ba na le menkwanyana ba na le nyenyenye. Wa itse ha ke dumela gore wa itse bomme ha ne re tshwaragane. Re sa re ka me o mongwana le monkwanyana e be re mo tshega re bua ka ene ko thoko o bo mo plaka o mora gore okay fine tle ema ha yana le yana bona le so sengwe se ile gore ka se dirisa gore mao fekenas a nna le clean enyenyeng ke tsa ke re gongwe go no go ka nna botoka ya no problem ya rona ba se di ke gore ra tshegana you know. Now ntho petela he bere nna be ke qetile one ha hona mohlang kuku le a tseba le basadi kuku tsa lona di hloka maintenance full time. Two, ditono tsa lona basadi di hloka maintenance. Two, nempuntu Ditono ke di bono Bums. Especially na basadi ba modimo le fileng di bono. yeah shem nna ke le planka ya la shem. Lo. Waitse modimo na go e botata a batho shem my sister ona le ditono tse di tona ke mara ke kana wa ra gore na go ene re bijwa go tere tlo go phaka nna ke be ke robetse ke ne ke robetse wena o no le number 1 mo line di re tona nna ke le polanga Aish.
Now, Wena o e beya ka Setswana sa ko Botswana, re ke le planka hela. ke tsa pelo a itlhele ke tswela pelo banyana ba ditono tse ditona ke ba tswela pelo nna ke le polanka le di-exercise ke dirile di-exercise gore gongwe go tla tswa sengwenyana jolo wena o dutse letsopa le so ome satsi ke ditlaya wa itse erunjana o tlhoba because o dutse pele letsopa le oma wa itse tlhe matsele di ile ka o fela tsone ke tlhomola pelo shem but in short, guys, I want to emphasize the bayani ya Bishop Ibuile. Guys, ke kopa emphasize this thing. One, kwai esa gaolang letlalo ina le smele ina le dipapa ke tswa mo nkile ka ba le bothata bo jolo before ke tlosa ntho eo ina le smele ina le yang kwa yetlo ne. Two, now the same way le lona basadi ha le kgono etsa kwai ena le dipapa le kgono e blow fanting a le skgone kapa le kgone a le kgone o bane le sa kgone never smell seo papa yeo ai papa yeo e sere ke eng ntse mosoko ka sama je mosoko motšheso wa teng o kile utlwa papa yeo a ebitse mo o e roba kopana le molomo e ka go ka nna Siye kalo never ke popa le botsa mokgotsi wa ka o na bolaelwa eng alla ka hendi endi o re ba mokgotsi wa ka ba ne ba re seleke o na re go na le basadi ba ratang gore before o mo davaza o ye mane o lo hlaisa sefahlego sa hao le leleme la hao o sune punana. So mokgotsi wa ka Dr. Moloi o re yena ha ai next mo because o tshaba hendi endiane e tshesang di dipenti hobane hona le e tshesang dipenti o fumane bile di tshile bile tse ding di tabuile di tsheswa ke hendi endiane ya lona tlheshan ai hendi Domesto, si mo. Ai, include. Lena ke defeated. Yes, Papa Nusinta, I'm defeated. Dr. Moloi, Dr. Moloi, re a kwala ka 10. A go eletse basadi bana ba su oh Tenji. Tenji, hello. Tenji. Dumelang hape. Hi. Dumelang. Melang. Ka fela le di panelists tsa ha. Melang. Are ke domestic. Yes, that. Okay. Ke tla bua fela in general ka topic ya hao. Because lebile ntho tse ngata. Mare ntho e nka e qapodisang no ke taba ya hore I wanna ask rona batho ba basadi ke tla bua ka basadi because ke le mosadi. It is in your best interest hore wena o tsebe mmele wa hao number 1. O tsebe hore o kgahlwa ke eng, what do you like, what turns you on, what is it about you that makes you you. O rata eng without any guilt, without any influence anybody else, just wena as a person, as motho wa mosadi. What do you like? O tseba le mmele wa hao o tseba hore
what are the erogenous zones tsa gago, because hona le di pleke tse ding ha o le motho wa mme everybody wa tseba gore unless o sa iphina go ya go ithuta or o ke explore or o batla go itlhaloganya gore wena o rata eng. Because sometimes o tlo fumana gore go na le di pleke tse ileng gore di na le a lot of millions of nerve endings, sensory places, erogenous zones tse di go fang high intensity ya pleasure ha o di tshwara or motho wa gago ha go tshwara di pleke tse tshwanang le bo molala, the back of your neck or the small of your back, your pelvic area between your thighs. Those things you must know by yourself before motomo a tlo kgona go fitla go wena, so that o kgona go ba comfortable ka mmele wa hao, o tlo kgona go itseba le wena, so that o na le confidence ya go kopa seo o se ratang. O hopole gore motho wa mosadi monna wa hao, motho wa hao le ha kopana le wena go na le dintho tse a di bonang mo go wena, go na le dilo tse a tlo kgonang go di pick up le wena as motho wa mosadi, go na le dintho tse o tlo kgonang go di pick up ha le ntse le bua. For example, basadi ha re tshwane, go na le basadi ba bangwe ba na le very high levels of testosterone, and basadi ba hangata ba o kgona go mo bona just by the physical appearance. Ba bangwe ha ba hlaha o fumane le ke ngwana a hairy or ke ngwana o nang le skin se se damp, o sweaty, o na le ditedu, or o kula bona o na le those features, o na le acne those types of women hangata how to sheba, you will find gore they have a little bit high testosterone more than your average woman. So le wena motho wa monna o tamile o itlhabolle ka taba tsa go tseba gore mosadi o khotsofatswa ke Tenjiwe pele ya pele o tlo ke a batla ntweno o tata go describe so that motho o ntse o shebe batho ba jwang. batla eng ka de batho ba la le ke batla o describe o to ba description ya batho ba la ba re ba na le high testosterone ba nang le high so that motho o ntse ka maka o ye le hlakoleng. Mare moruti Tenji we qadile hantle mare ha e kala hantle seleke ha re bolella hore yena o rata Motavazo or ha o rate Tenji nga o tsebe ke ngwanyana o rata mo ha ke re papa tlo re bolella hore wena o rata ha ke re papa then ke tla ilohella ka mogare ga the whole thing. Okay. So I'm just laying a foundation of what I want to talk about, and then ke tla at the end a ke re tla ya di testosterone a se ke ra yang deep go yone pele, but those are the things they long gore as women or motho wa gago re navigate all of these things that in relationships and Motavazo and all of that. O tshwantse gore o pay special attention mo go tsona, because di kgona go influence attitude ya motho wa gago towards this whole thing ya Motavazo. And hape o tlo fumana gore le wena as motho wa mosadi ke tlile le ntse le bua ke le lositse somewhere, because le bua ka di mefuta ya dikuku ha di tshwane, tse dingwe di convex, tse dingwe di concave, tse dingwe di antiverted, tse dingwe di retroverted, engwe shebetse left engwe shebetse kae. O tshwantse o tseba gore wena o fitlhelega ha o le dira eng wena le motho wa gago, so that le kgone go nna le high level ya satisfaction, o le kgone go enjoy this thing. So confidence e tlo bana le yona as a woman ke ha o kgona go itlhaloganya
o hana go tseba gore wena what makes you tick, what do you like, gore ntho tseo ke hlang kutlwa o bua ka tsona Dr. Novi gore batho ba na le ditlhong, batho people are afraid to ask for what they want because banally all of those preconceived notions about this and that. So if I throw her off, they remain unsatisfied. So batho ba ke go bua go na le ntho e nngwe e ke ithutileng yona ho thwe ba e bitsa active listening. Active listening ha le babedi during the bedroom activities. Go na le active listening e le kgonang go etsa le sa bue or le bua ha o communicate le motho wa gago. Active listening is extremely important. Ntho ya nno e tlo batla gore o be extremely present. Go le bo di phone dintho tse leng gore di tlo le disturb le di team le tlhale di be kwana le bana le tlhale ba tsamaise o fane ka o validate motho wa gago a tseba gore mara fana yeah today you are the one go wena o shebila ntse a o tlhana o ja monate o tlo le wena o relaxa because wa go validate le wena o mo fa the non-verbal cues wa share o mo fa pleke ya gore a tseba gore he's got it. And remember le lona bontate as le hlola le bua gore le di leaders ke lona ba e hulang ka pele. Leadership le yona is not only gore o be ntate wa lelapa a busang ka tlu bana mosadi everything. One of the key factors is a leader ke go inspire motho wa gago even in the bedroom activities. Let us tell everybody on this chat gore motho wa monna his ego is highly tied, is highly connected to his sexual performance. The bedroom activities is his area of expertise, is his kingdom. Therefore, a leader a tsebang pleke ya gagwe a itsebang le ha ka bana le ego ele kana le Moses Mabhida. That is what he is there to do. He is there to guide you ka leadership yena na gore wa go inspire le wena so that a khona go tla a tlo unpack. Because whether we like it or not, a lot of us women re deep and re dark ka mogare. Go na le dilo tse leng gore it will take a special man kapa motho wa character e itseng a tlo kgonang go bula diphapusi tse ding tse o nang le tsona tse ntshontsho tse le 50 tsa satane tsa di hele ka gare go wena. All of us here as women re na le those rooms in our hearts, in our minds, in our desire, in the sexuality realm that lives in our minds. Sometimes how khona go di bua, but if your motho wa gago e le leader all right, o tlo khona go tseba gore mara senotlolo se se bulamo so that you can give him your best, so that o khone gore o montshetse matimona no a dutse ka gare go yena. Because another thing, let us tell everyone, le ha le ka re ke satane a tswang diheleng tse le shishishi a gona mosadi o batlang monna a mo tshabang o tlotlang a tlo bua gore yo motšhaka ba se ba le ke re motlhomo o lona gana gore ga re kampane ra suthisa ntho a ne ra bea mane re ke re leke o batla motho a tlotlang a bua le yena ntho e yelang kwana e nang le ditlhapa ka gare, e nang le bofeili, e nang le matimona ana kaofela. Because ntho eno e tla bua le kelello ya hae go le ha a mo sheba a mare muskond maro o a tsaba ke nagana gore ebile I think buka ya Genesis ha o no go tla itswa Eva Adam le Eva ha ne ba tla itswa if batho ba ne ba hlaile ka puo ya 2026 a ke re itse Eva le hopole gore
motho ntate o bona motho wa mosadi pele he physicality ke yona e mo attractang hona le dintho tse di leng ho yena because o attractiwa ke ntho a e bonang, and then that thing will cause an automatic response mo go yena physically or viscerally mo go yena a bone le di eskom se di ema ho kopana. Adama ha a bona efa ha this is the bone of my bones. I can tell you now, or even ho no ho bua puo ya 2026 Genesis chapter 1. Ona sa tlo this is the bone of my bones. Ona tlo qala pele ka tlhapa. Ona tlo qala pele a go muskonto. Yes. Hey, ngwanona na wa baba ntho ke tlo e etsang yona. Ke tlhotlileng ka kelellong ya Adama. Is just fela hore bangodi ba Bible dintho tse ding ha ba di bue, and nna he unfortunately for me or unfortunately for you nna Bible ke bala jalo gore ke bala ho ya ka kutlwisiso ya ka le gore ke kgone go e understand. Okay, so let us make effort le gona batho ba basadi gore motho wa gago ha go sheba a nne le a chemical response, an automatic response muskonto. Because the physicality, if we ignore, it is exceptionally critical. Because for familiarity breeds contempt. Also, by some motho feta tekano, so some afela ka pentiane ya 2010 ka World Cup. Let us make effort. Anything at the level of your comfort zone, your comfort level will never work. Sometimes because they have this high testosterone, but energy engata. We go through our monthlies, we have hormonal imbalances, we've got mood swings. Everything all at once. We multitask in our brains at all times. So the part, yeah, sexuality, the sensory part, sometimes it's to share her off. So how feel you but feel how so sometimes you don't do it. So now like let's get a hana bathong. Feel okay, today, yeah, I'm up to it. Sometimes you don't feel like it. Mara, as the process in the unfold, then you get to enjoy it. Okay. So Tenji. Carefully Tenji. Listening. Yes, because of time, we have to require. Now I want to with the 7 minutes that is remaining. Thank you for thank you for the advices very much. Now can you when umotho limdavazo kapa hawurati? Naki mutiliona. Wow, rat. And mutu naki lingena. Mutu naki lingena. You will only get to experience the full potential high if you are there with me. But if you don't, if only mutu stay I compiling a boram, and then it will just be on an average level. All right. Okay. Come understand. Yeah, now rata, but if ota mo with a sober mind, because she loses herself, she enjoys. No, I didn't say that. And no, kids like he understand because we think. Oh, okay. Rata we yetsa ha kae Tenji, o bona re buile re yetsa ha ka. Na ke rata morning glory, wantima morning glory. No, I can't ke funeral parlor ma go santima morning glory. Yeah, go company go. Yes, because remember, everything is in your body. All of
of those chemicals that are released in the chemicals say go fella, your endorphins, your dopamine, your serotonin, they go to play a big role. Ufikele ibile la ufika kwa msebenzi le batho la ntse ba about dinner. O ba sheba fela re lona dinner fela e fana ha le senting. O bona le movement wa gago o change because gona le dilo tse di diragatseng. There was a chemical reaction e diragatseng mo mmeleng wa gago because it's like you have found your twin flame. Dintho tse go fela ha di etsagala, it's like a combustion. Yes. That happens. It's like an explosion that happens in your body as a woman. So little go tima banna ba lona le tla ka di terms and conditions le lona le ketsa a disservice ha le dira yalo. Okay. Thank you. Mariwena, clock it. Because you know, don't touch it. Say whatever you want to say. You can't take my joy. I'm too blessed. I'm too blessed to be stressed. How are you today, mommy? I'm too blessed to be stressed. She got a dose this one. So to timana bo osibak. Hey, Kenji. Powerful advice. Powerful. Mari, okay. But I think another thing happened. That I wanted to guard against the ladies, the women, is that because you don't know them, you don't understand them. Usimula over conservative, usimula over reserved. How you will actually feel about it, or maybe it will be an experience you never in your wildest dreams. It can be something you can enjoy. So so velty suggestion. Okay, because when every time something Tenji. Okay. Religion does not an opportunity to find out. What if there's another way? You're not even know. That is religion. Even no, this is wrong. No, this is wrong. Okay, what is right? Hey, what must we do? What is it? Is there anything right? Domo, basinang clue, basinang experience, basinang education, basinang anything. Okay, hallucinate, all in the name of religion. And other people, let me tell you, those other leaders, they belong in a mental institution. They must go and drink pills because something is not right in their minds. But Africa, because one havana clue, havana information. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for the powerful advices. Religion is dangerous. Yes. Yeah. No, guys, Arquale, Lohi, hi, we Rakwal. Thank you so much, guys. We tutile Lohi. As Mosaji, ke ithutile dilo di le dintsi from this conversation.
tse dingwe ke tla di baakanya as individual ke tla ipaakanya tse dingwe ke tla di oketsa. Yeah. Yeah, what's take my class to be a Carolina? So, hey, one thing, sorry, 2 minutes. I've got a friend, hey? So, tell me, like, how much more put my grade now, I trigger. So, advice, yeah, My grade. How when that the Muduma Mokopota like every time. Ana kwe ba janang wo pelwa ke hlo. Hala jana ya no modimo ba mo gopola ko ma godimo nga so go hetseng kwa. No, ya ka go sa ho ki Dr. Moloi. Thank you, doctor. You open like That's why I read. One time. what's all right? Dr. Moloi. And it's a maybe a full I get even not anything to like deliverance. Never think it's a deliverance. Negrapelle Mutmus, can take him with the verse. Can't feel otherwise. You may give him liver guy. Yo, what a turn off. Ke ha ba bua ba lo se fapang ka o ye se fapang You are no sumutine ke tlo botsa no se ntate wa ka ne ke tlo botsa botsa se fapang ene ka ipotsa ka ke mo rapele una le sort of headache in ai bohloko and ke ro ma go etsa la ba ke se bo etsa le bata I'm not okay ke re kana go go da ba sa ke rai ke se ke mo rapele hai le ba kae ka ba bua no re ba be mara ke re shong le batlang no re mo kentse headache re batla le mo kenya cancer una le problem le tsweng ke ha Agbatam Davazo. Can you tell me? How could you deliver? Margana, not go over such a margin, but I can respect you. Can I deliver? I don't know. Mamela don't. It's a la Billy. Timona how cook. So, thank you, Vanilla. Don't take you. But you said anything, I read for you. And you can tell it. Later, let's go. But no weapon from that. Yes. Sure. Lily doctor was your good friend today. Then one on at the patient. Kinana di gynecologist. I can be sent. Manzo Patella. Lori. Why not talk about right? Say la shore. How can phone? Utar phone. Ubujo tam phone. Okay. Una number kakri. Hayo mo Monto. Ite mobile. Ite mobile. 73202. Yes. Okay. Di bona every day ke shali ka go tlunga di batle next. Hona le motho e mong o la re chomia ya gynecologist ya re you have the best job mo lefatsheng. O di bona ka mefuta. I don't know, I have the worst job because tsohle tse ke di bona ke tse pulang. Oh. Question ya kanto. Question ni pule I asked Dr. November pule ke gore o tswela ko pele o ha ga pele ya during deliverance hantsa deliver motho Are a ke re ne ke tse ka botsa mare
a ke re no yana re botsa ke show a ke o host ke co-host a umruti during nako deliver motho a ke re nako o bona mphoso dirone tswela pele o no le mo mmereko o bereka ha o bona o ile wa stopa tiro ka ba temotlare a ka stop oh yo muti ke mo binda ka ndapene nda sure le bogang le ikutlwetse ge ba re during deliverance mositong tso tswela pele o ka se wa di dieta wa pa le sutu ke nyetae ka yona ndapene o tloga fire ke tlhotse ke bona moruti a lata spray ha deliver so we setse mo deliver le jwa tsatsile no ja gona deliver Without spray. gona deliver without spray no ya ne no ga berekiwa lo go feditse your friend will call Dr. November and then Otabua Thank you so much, guys. Yes. But I think Tenju na feditse re kwale Mama Azra ra kwala miskat funeral parlor Ime ka nkala mara nna ke a etsa hle. a ke a unsa logi ke a unsa Tenji manzo a o tetela Okay, majoka ke a qetela ke a hore for people ba nang le batho ba ba ratang basadi le banna kaofela a re ithuteng ho batla ho fa kore monna wa hao what o mo fang yona in the bedroom activities, let it be a work of service kapa an offering of service e mo fang yona, because le Bible-eng e le balang modimo wa bua hore le ha o batla ho lo rapela ngwanaka o batla ho Tenji your network o lo kopa yena yo no apela hao kore gona network ya ka e jwang ha ke utlwagale gona le ke a utlwagala yanong am I audible? Ke a utlwagala wa utlwagala. Can you hear me now? Yes. So, honali order. Let us respect order, because Mudimu will respect the order. The order that is in your house, your husband, the posture how musheba attitude ya how towards him, how musheba as the prophet, the priest, the king of your home. That is what you should give. Give him your best. Have a heart of servitude. Oskata mona na only entitled. What do you like? What can I do for you today? What is it that can bring a smile to you? I want to do this thing for you because I Bye bye Tenji. Thank Tenji you. bye bye. Wa khawa. Tenji wa khawa. Okay. Ke na le data e ngata ya o bua ke re. Ke kuba ha o tuteta. Bye. Oh, Mama Azra, aka Funeral Parlor. Oh ya no. Oh mongwane ngwa batho. Oh ya. Ao bantla ba ka mantswe Dr. Molong. Ba go botse shame ngwanaka. Ao. Ela ke na le mmele o montla gore ba tseba gore nna ke gona lo betsa ko Wimpy ko di toilet. So, girl man. Nganthathe kancane gogo. Yes. Yarman. Space, shaya spec, thula ke re tu. Kamane ka fitini mo ngwana ka re fela ke ne Ka toileteng ya di buka pele re santse re tlatsang. Ka toileteng ya di disabled. Yo, ha monate jwang no disturbance. Ha ona motho a kenang ka mo. Le mo ba tshintshela bana ntse. Pampers ka teng seleke. So hola skamba se ithotela.
Ebile dinki di bate mo di hole o hlola o bona le mo di parking spot tsa di hole di dula di sena batho. Yeah. Mazra kuta go thabela hore ke a o rata. Mare ya no ke thutile ntho e one pastor o tse hona le di funeral phala hona le ba ile hore ba sebedisa mmele ke nana hore I will try and find balance ya go ke tsukunye mmele ke ska shebela go di ke ska ba funeral phala go find a balance because what if ke fumana o batla ke tsukunye mmele gantsina ke se to go batho Mare, au sikinya mmele o ska khiba utlwa. I ke tlo khiba ngwaneso. Wa bona nna check it ba gore ke putse ka yona. Mama Ezra ke re show me mona ina le maplanka ina le funeral phala gore bona o shota di hamore ya. Ona ri di endi. Timana ke timane silike e o yona ke proud ka yona. Wow, clock it. Ti taile mare ke a bula bona ke a bula ke na Ka go tlhaloganya. ke go dimo mare ke a bula Ya mo fa yona ya mahlale ya ka ya se cheche ke tseba hore nama e mona ka etsa tsohle Wa bula. Ene Mama Azra. No, Mare Mama Azra o tshwere point e bohlokwa. As much as ele funeral phala wa bula. Ene wa fana. And for that, I would say clock it, darling, clock it. Naki, Mama Ezra, we tlogetse fela training, wa bona. Ha ka thola motho a ka mo trainang, believe you me, e tlo ba bullet. Oh. Na ke mo hlompha. No le na ke mo hlompha. Ene ka re ke motho a explore straight. I'm very much easy. Okay, na kitchen lena. Hlatswa dikotlolo. Onka tlo yana ya ka o shebisa kwa ya. Okay. Oh my. I think o botsa dipotso re parlamenteng a ke. Ha re Supreme Court. Ga kwala. Mazra ba tlo kwala. Sa tsamapeng. Mama Azra, next week ke batla re tlo araba potso ena. Is it true because ke mametse Tenji ne? Is it true unyalwe when you are still young because the more you grow is the more difficult to thola partner because of lot of information and knowledge in it. Keep it. I'm good. Good. That's okay. Nako Arabic. Like Nako Arabic. Kita yes. Otle, Kiri, is it true or it's best? It's best to linyalwe, lesante, liliyang, because the more you grow, is the more you learn information that bang hahulu lieta in, and when tiba wona hahulu yobali in knowledge. It's difficult for you guys or it becomes difficult. No, for me, knowledge. Marrying late is better than marrying early. For me, no. Dr. November, how about Yes. I'm saying it is wise to get married at the young age before you get more knowledge, before you explore things, because now how a competition against mutona na go batla go nyala now when o so na le knowledge o so na le is very difficult.
Okay. Mama Azra. I'm talking about Sinta. Mama Azra. Sinta. Nna go ya ka nna ba family ya ka ke bone ka reng go betere ha o di bona o so le moholo seng o le monyana Ke topic ya next week. Ke next week ne re go ya ga next week ene ndete mo go tipotse okay ntho life ya today tsheka niti ke ithutile dintho tse ngata jalo ka ke qadile go kena ke requesta nna ke bua taba tsaka empa ha ke ithutile gore ha ntate a ikopela ke se ke nna ka tla ka di-excuse tsaka tse leng tsa bo maetsang e be ke mosia a eme jwalo ngwana batho e le sono so ke ithutile ke tse starting from tonight ya kwa ke dula ke nna o bua ke nna ke a ilukisa taba eo tonight. Alala girl. Thank you, girl. Thank you, family. Thank you, family. Doc, manzo petela. Ha sala le kholo ko le kotswa le hlaba go ka le malu isa morele le morena bona ke hlabile. Ya pele bana ba morene ile le ya bohlokwa. Ke ya hore ne ke bua ka ntwane ya Handy. Now hona le ntwe nngwe e le hore batho ba imisitse mare ke batla go e hlahisa. Hona le ntwe nngwe e tshwarang bo mme fela Dr. November. E bitswa bacterial vaginosis. Now bacterial vaginosis e tshwara bo mme fela ka lebaka la go bane mme yona o tlwaetse go thola kwa ya mofuta o itseng jwale pH ya hae e ka hare e se e tlwaetse this particular pH ya monna enwana. Now the minute mosadi una alo fumana seed ya monna ye mong kapa hona le change e affectang pH ya hae o qala aba le di-smell tseo kapa di-discharge because now there's a change. So it's one of the early signs tse tlo bolellang gore mosadi o ne o tswa change monna ena. Moloi. Number 2, yes. And ana mosadi ya ka hananang le nna. That is why a lot of women sometimes mosadi wa ka ha robala le nna fela kuku ya hae the pH balance e adapter to my seed. So contact ya ka le my bodily fluids dia adapter dia tshwana dia kgona ho sebedisana. The minute a lo robala le monna mo the next day pH balance ya hae ya change because o fumane different bodily fluids. And that it can cause a smell or a discharge. Yona ntwe bolaisang mosadi happy le the minute of the smell ka discharge asa twaila because of mana mostly women ha ka robala le monna for the first time o tlo fumana bongata bo bona ba tswa hore bana ne ka re bana le infection because over the discharge kapa over the smell mostly is because of the change in the pH balance. Yona Handy. Now ha ke bua ka Handy o ska la nkuka light ska ba kenya hlo ya hao ka mo because sometimes o lo ja dintho tse tswang monneng e mong se away Moloi. Our khataka man. Kwala ka mo how sensitive. You Very sensitive ka Handy. Ha ke bui fe. Right, re tswa ho eo he ne ke batla ke hlalosa ya Handy. Sure. The next thing ke hore motho wa hao ntate November ke la ka bua taba mona ka bona le sa eng ke mare ke batla ho ipheta. Monna ya le maditsweng wa bona maqeba a tshwana mare ha a bleed ka o tshwana.
mosadi o bleedela ka ntle, monna o ba le internal bleeding. Ka Sotho ba re ke matetetso. Now monna a nang le matetetso, system ya hae e rejecta mosadi. So ha hona mosadi ya kotsi like ya filisang monna hae hore kuku ya hae e available for every other man. Ho ya ka hore yeo monna o mo phesiwa how hard. Ntho eo e etsa hore e seng monna but system ya monna e rejecte mosadi enwa. Le ha ka apara langareng ya mofuta ofe, because nako nngwe re fa basadi advice ya hore kenya di-perfume, apara ntho tse kgubedu, eng, but monna ya na le internal bleeding, le ha o ka robala le yena o tsotse ka hara bethe, o kekebe wa mo etsa nix until o dira le leqeba la hae. So my advice to women to before o lo tšhentšha lingerie le di-perfume, checka hore na ana moneno ha ke mo causetsa internal bleeding. And the one most important area yeo ke ya hore, have you ever made your man become jealous of other men? Because ho boima hore monna wa hao tamile a envy banna ba bang mosading wa hae, a kgalle hore mosadi ya hae nkebe a mo khalla kapo a mo rata kapo a mo lakatsa jolo ka monna yenwa ya mo lakatsang. Now monna hao ha ka pick up ntho eo, wena self o mo dia main switch on. How qeta mo dia main switch, wa tla mona ho bo Dr. November di live o tlo complain re monna o hana taba le wena, kanti monna yona o suffer from internal bleeding. Because hona le ntho engwe e connectang kwa ya monna le ego ya hae. Once you bruise his ego, his desire for you drops. And that is why sometimes bana ba banyane ma 2000, and I remember the 2026 this year, it's always kalaput. Ma 2000 ba khona hore ba excite monna because ngwanena o bona a hero o booster ego ya this guy. So ha ntse bo mo tla tsa daddy ing up and down, mara ha fitla ka tlung o tsosetswa maqeba a hore mosadi ya ka one day you offered yourself to another man. And then do we get it for you until when I'm mosadi o tloela di makeup, o tloela di perfume, o rola di kwai o kwala ditletle o kinya ka ono ore monna ke kopare dile fatshe ke fodise leqeba lena la hao. Because no matter what you can do, monna ha o tla nna o shebe fela o kene o lo ja only because asna choice ha se a hatelletswe haholo, mare he will not have a desire for you. O lo jalo ka le khosha o ya fela o lo itshwasolla ha o qeta o ba shapo o itulela ka tlung. Monna ya ntshofetseng pelo for wena o kekebe wa mo etsa nix. So basadi ba bangata ba qala maqeba a banna ha ba qeta o iketse kareng ha ba tsebe nix ba innocent. Now point ya o qetela kena, mosadi ya sexy, the sexiest woman on earth, ke mosadi ya etsang monna hae a file kareng ke owner ya ntho tse pedi. Ke owner ya hao ebile ke owner ya kuku ya hao. Hona le monga mosadi, hona le monga kuku. And you need to pray o le monna hore o ska ba monga mosadi kantle monga kuku ke someone else. Rapele modimo hore o be tsone di le pedi, o be monga mosadi ebile o be monga kuku. Because go bohloko hore o sponsore, o kenye dikolo, o reke di ring, o etse manyalo, o mo rekele dikoloi,
o mo hahele ntlo mara a tseba hore kuku ya hao e belonga kae mokhukhung phumla mqashi. Now those are very, very important elements because Auslerato ho difficulty hore re ja kaofela re le banna re le 6 tafoleng e lerato go batla nna ke patale pele mare le batho ba jang tafoleng eo ha ke ba tsebe mare ke nna ke patalang ke fella hakalo ka ditumedi. Ntate ke kopa pele o tsamaya ntho tsena tse pedi ke kopa go di elaborate. Ya pele ke ya o itseng when come on when mosadi a ka cheatela monna hae mosadi ona tsebo gore monna ya sa tlhola ba right sexually. Yes sure. Ya bobedi ore mosadi ona a tsebo gore o robile ego ya monna hae and to an extent like ba monna yo ntse to moja mara a sa tlhola moja ka ikelello ya mosadi wa hae o tla mo etsa intimacy. Mosadi na se le toilet fela ntho ya relief mara intimacy e sa le asas gore ka mantso mantjena ya ha re tlo e tla reng kana go telele ya bobedi doc o re ha re bua ka yena tafole e explain hantle mosadi ya iphang banna ba bang o tshwana le tafole e teketsweng batho ba bangata mare monna ha e kena tlamile a patale ene tafoleng eo ho ja le batho ba monna yona a sa ba tsebe mare tlamile a ba patalle wena rekang dikoloi wena rekang dipendi ha o mo rekela tsona mosadi na hana wena o nahanne gore lo di bontsha tsietsi. Sure. Ha o mo etsa moriri le ha inka di-picture a ipeya mo di-Facebook a beya di-profile pic ha beela wena ha beya di-status ha beela wena nkile ka patalla motho a lo iketsa moriri ha qeta ha romele nna picture ya gore ke nna ona ke motle bona ke ha romella bao ba bohlokwa bophelong ba hae. And o rapela gore monna wa ska find out ntho because ha ka di find out wena le yena ho fedile ho kena le fifile le kalo le aparetseng le fatshe. And monna unfortunately o tlo dula le wena out of habit but not out of affection. Ha o mo ngwathela dijo o lo dija because o paid like ha o kena le dikobo o lo robala and ha qhangwa o lo ja wena mare affection is gone, intimacy is gone, love is gone. And o tlo ba jolo ka le hwatata le batang o botla o tlo tsena o tlo complaina hore monna hao wa bata ha sana taba le wena mare qala ene bothata ba basadi ntate November ke hore ha qeta ho ngwapa a o etsa leqeba ha sa kgathalla go le fodisa ha nke dintho a di behe fatshe a nke dipendi a di hlobola di behe fatshe a re monna ka ke hlobola tsohle ke ikokobetsa pela hao. What can I do to heal you? Doc, what's ba ke kopa ke tlo botsa potso ka tsatsi le leng ke na le ex e nngwe ya ka ya mosadi o bana ba ne ke manyetse ke re ho yena, do you know that when a man aurata, do you know that o switcha that mind ya hore o kila robala ke banna yo ho yena o ba a virgin ke right bishop ka ba ke ro you are 100% keep it sure hore banna re enjoy basadi ba rona once o qala o mo rata haholo you make sure that you switch everything ya o rukile roba where Dr. November iri perfect love covers a multitude of sins. sure O kana tswela pele ntate wa now iro sebeditse ka thata
to wipe everything ya gore motho ona o kile a jowa ke batho ba itseng a ba jowa now o sebeditse ka thata to wipe that thing ya gore o mo kwaetse o mo phuthile jalo ka kgogo e kwaela ditsuenyana ore mosadi wa ka your imperfections are my understanding. Where you say you are weak, I will say I'm strong. I will cover you, ke o tlotse, ke o phamise, ke o tiise, ke o nyolle. All of those things ke commitment e monna e etsang ho mosadi ya mo ratang. Mare qetello ya diqetello mosadi eno a banka basadi ha ba utlwisa hore kuku ya hae e connecta le ego ya hao. Bishop Relebo. Sure. Thank you so much, Doc. Yo. Amen. Thank you so much. Yo. Yeah, thank you so much. Sure. No. But we thank you so much, guys. I think Dr. Moloyuko is going to do the maho. And no, I will go to do the maho. Nama ntaka upetela fela ama khutswanyane ha mangata ama khutswanyane ha mangata Ndavazo bapala role e tshosang ore lenyalo la ho libe monate kapa libe libe Ndavazo bapala role e tshosang and le ka nka hanyane ntho hore every time le dule le sebetsa mokhathala as an excuse lona ba sadi kapa banna le ka enka hanyane ntho hore every time le sebedise mokhathala as an excuse. That is why ne ke etsa sister Jacobeta ne ke re a ke bua le batho ke re bo harabeke I understand le a sebetsa le kampala ba le ditaile I mean the position tsa harabeke tsa mokhathala ona le di position tsa batho ba khathetseng. Then what is dangerous ke hore le sebedise mokhathala hore le qeteletse le itima monyetle kapa o sokodisa form now kuku kapa o sokodisa form mosadi wa kwae. The only danger yang to ke one day when that man kapa that woman aka thola motho mo fanga mnate, I'm telling you, and sometimes even if I can hoot, I'm a 12 but when I can enjoy, do you know that Muna how I got cheater, Kapamusado I got cheater? About that side cheat. I'm a 12 because I feel like I cannot afford to break my marriage. About hotel I got to, but about sexual. We enjoy as a partner. So that is why every time if we get a chance, we must make sure that because it's one of the things dangerous, guys. Dangerous. We must always remember. Since Kibwa, who sister Jacobeta Kibwali today, or anywhere dangerous. Most of the time, you must always remember X how unanali the X. And there's a possibility of the X is to fit away. You must always remember that. Or by doing that, you can push your partner back to the X and Y. Sure. I'm telling you, you're not experience it and I keep on. That is why when Utsebauri Alinyalo, Tebauru, young weird into those ones with Tebauru, we are a lulo jua, we are kukumani, we are quaili nyalo. Kids said inside into something, Lily Tibet. That is when I give about the last time. If Ubu Swa, our rati sex, 12 unyala, Yakanu chata, 12 batamanyalo. The commitment once Utsebauru were now ratim davos because Ntobu Baba Bana Baluna Balinyala, Balin Kappa, Basadi Baluna Badumana or Libanyal, Balinyala because Mutatimar Obata to Tolam Davos anytime Habatam Davos. So you can imagine if Kunyet, Kipelalu and people Zagaya Unyala,
ko nyetse because ke ne ke batla Mdavazo every time, then wena go tlo nsukudisa o so le teng ka tlong. So that is why most ya banna ba bangata e leng difebe, basadi ba bangata ke difebe because of ba pushitswe ke di partner tsa bona ho ya bofebeng. Sure. Dr. Mloi, a go kopa 1 minute. O kopa o bukine 1 minute. Ganne na gona mantswa ka o qetela ao. Dr. November, the reason why ke kopa 1 minute, hona le motho mona a kopileng di-number tsa hao for monehelo. Jwale ke bone ka re comment ya teng e fitile too fast. And ne ke kopa hape le ho encourage batho ba bang o tshwana se scamo mara ne kopa hore ha le tseba hore this service ya kajeno e le sebeleditse, you've learned something, ke kopa le etse monehelo. Khantsetsang altar ya Dr. November, please, hona jwale. So you kopa someone a post the number tsa hao for the e-wallet, le di whatever, le di cash send, le di everything. A re tloeng ko di gifting bikinyana, a re keng re ntšhelete jwale. The e-wallet, the gift, ke kopa number e postiwe ha o tseba hore tshebeletso ya kajeno e o sebeleditse. Please, let us bless the altar ya mohlanka ba Modimo. We cannot ke la ka khwathua ke motho ona a reng o kopa number ya monehelo, be ke bona comment ya e feta, be ke re no ya ke khutle ka setinyana ke tlo e lokisa. Ha re hane re le boela bodi ga le bo ha re ba to tse ka ofela di comment tse ka ofela, mara ke kopa re 50 rand e 100 rand e 20 rand e a ke le lahleleng ka hara mo envelope ya Dr. November a go postweng di number mo postan di number mo, please postan di number tsa e-wallet, postan di number ha o se lerato, postan di number tsa e-wallet. Okay. Postan di number mo batho ba etse mo. Thank you Ntate re etsa jwalo. Logi. Hi. Yes. Hello Logi. Yes. No, ke dumelana le Dr. Sham. Ke dumelana le Dr. Wari. Re ntse sengwenyana. So, ke ne ke botsa hore like how le outside SA o batla go ntsha sengwe o dira jang? Hona le batho ba ntse ba yetsa. Hona batho ba ntse ba e dira Logi. Can ke kopa go fe di number and then you call Ntate Moruti. Wena o bua le ko kae? Okay, no, it's not a problem. Re na le batho ba ntse ba e dira. Can we talk maybe tomorrow kapa after the show now, if you don't mind? Or maybe, yeah, no, maybe, because I've got a cousin of mine, Udrisa, I think, Capitec. Yes. Yes. I can ask her tomorrow to send something. Okay. Yeah, also compare the banking details. Okay. Re fetsa go di send as comment right now. Go kopa fela is. Okay. All right. This is a Capitec account number. It's 15. Okay. Ke banka it's Capitec and the account number it's 15 200 75 195 15 200 75 95 and cell phone. Yes. Okay. Yes. Cell phone banking is 073 202 9079 073 202 9079. Ibile ke number ya ka ena. Ke number ya Ntate Moruti.
a go ntate moruti di-e-wallet le di-cash send re sebedisa yona number eo. yes Okay. Bishop Akyalebo, thank you so much, doctor. Thank you so much, Ndate. Hi, Tomulu Muwa, how can I? Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you so much, Doc. Thank you so much. Kitabuelo na usani mkhutwa ka utlwa. Ile bule mtswalle wa ka morena le tse hantle. Thank you Bishop. Guys, thank you so much. Ndate modimo re a leboa ka everything. Modimo ka pata bana ba o ba sireletse, modimo ka lokileng. Purpose ya rona ka life ena ke o thusa malapa, manyalo, dikamano, modimo ka lokileng ka lebitso la Jesu. We thank you so much morena Jesu ka batho ba ntseng ba lena, modimo ka lokileng. We thank you so much ka batho ba lo implementa. We thank you so much for the teachings tsa rona, modimo ka lokileng di strength ne manyalo a bona. Orube monate manyalong a bona ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta. We thank you so much. Modimo ka lokileng ka batho ba tsona le bo Moloi, Dr. Moloi, modimo ka lokileng ba reng ha ba bua, modimo ka lokileng dikelelo tsa rona be di hlaphohelwa ka lebitso la Jesu. We thank you so much. Ka mang le mang ya contributile mosima le tsatsi la ka shoplena ya buileng ya nkileng karolo, modimo rona re a leboa ka lebitso le phelang, lebitso la morena Jesu. Modimo ka lokileng boloka bana ba hao ba sireletse santse re tlo robala, modimo ka lokileng sireletsa bana ba hao ka o fitisisa. We say thank you so much. Modimo ka batho ba nehelang ba ikemiseditse ho appreciate lo acknowledge knowledge e kana ba acknowledge no appreciate nako yena yeo re sacrifice. Thank you so much. Modimo ka bao ke ba kopela tlhonolofatso, ke ba kopela this blessing so special because we all know modimo ka lokileng hore giving it tsamaya le di blessing, modimo ka lokileng tlhonolofatsa bana ba hao, modimo ka lokileng ka tsela e makatsang ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Bana ba ikemiseditse go nehela ba tlhonolofatse, modimo ka lokileng ke rapela gore ho be le mamati a mang a buleang bakeng sa maphelo a bona ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta. Ntate wa ka lokileng ke rapela ka lebitso le nang le matla, modimo wa rona ya lokileng. O itse lentswe la hao Jeremiah chapter 1 verse number 12 wa re o fadimehetse lentswe la hao ho bona le etsala, modimo ka giving ke principle ya hao, giving ke tsela ye wena o tshentshang bophelo ba rona. Bible e re o ratile lefatshe hakalo, modimo ka lokileng hore o fane ka mora wa hao. Papa re a leboha modimo ka lokileng ka batho ba neetseng, re a leboha modimo wa rona ya lokileng ka o sebedisa le Dr. Moloi, modimo ka lokileng jwala ka mollomo wa hao le yena, modimo ka lokileng rapela ka lebitso la Jesu mo tsosetsa magwaba a tla mo hlokomela, a tla mo nehela ka lebitso la Jesu wa Nazareth. We thank you so much. Modimo ka lokileng hlolofatsa bana ba hao o ba sireletse santse re tlo robala ba pato ba sireletse ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth. In Jesus name, amen. Amen. Thank you so much, guys. Until we meet tomorrow ka 7 o'clock. Ha re bua ka yona giving ena o re e re thusa kang re kopana ngosane. Thank you so much, guys. Ka 7 o'clock re kopana. Guys, next week ke ile Pretoria last week ka Saturday re postpone ile taba ya Pretoria, but Saturday sena chance be ke le Pretoria. So ke kopa batho ba batla go ba party ya Pretoria, please guys ke kopa le romela WhatsApp number nyaka ya 073 202 9079 073 202 9079. Pretoria ke be ke le teng Saturday. So guys, please e be like ntho tsa ka tsa tsamaya ke ba ka tswa ka Friday ke lo dula le Moloi kwana ke tshake le Moloi mogotsi wa ka ke lo spenda nako le yena ka Friday. Mamedi nomoro tse fana ka tsona ke tsaka ebile dina le WhatsApp if ba ka re go kopana le nna ke ya Pretoria 073 202 9079. God bless you guys. Ka o fela modimo le blesses ka le bala bekeng e tlang re tlo bua ka taba ya hore ho hantle na ho kena lenyalong at a very young age kapa ho hantle ha o kena ka no ke go bon romela WhatsApp WhatsApp to my number, then we'll re tla kenya group re na le WhatsApp group wa re na le WhatsApp group ya batho ba Pretoria o tla thola di details ka o fela mo ka o fela tla di thola mo. Thank you. Danko.
a ke rate ntho ya dankosi batho ba ba